오늘은 욥기 13장 20절 말씀부터 강의하겠습니다. 네. 자, 오늘도 해둘래 여 13-ийн 20-оос эхлэх юм байна. 여 아, 13-ийн 20. 이건 세 번째 대지로서 욥이 하나님께 두 가지를 청구함입니다. За 3-р гарчигнаас эхэлж байгаа. 3-р гарчиг болохоор 여 эзэн бурхнаас хүсэмжилсэн хоёр зүйл гэсэн агуулга. 20절로 22절입니다. За 20-оос 22-р ишлэл байгаа. 20절, 22절까지 읽어보겠습니다. 네. 오직 내게 이 두 가지를 행하지 마옵소서. 그리하시면 내가 주의 얼굴을 피하여 숨지 아니하오리니 곧 주의 손을 내게 대지 마옵시며 주의 위엄으로 나를 두렵게 마옵실 것이니이다. 그리하시고 주는 나를 부르소서. 내가 대답하리이다. 혹 나로 말씀하게 하옵시고 주는 내게 대답하옵소서. За эндээс бид одоо хоёр зүйлийг зөвхөн хоёр зүйлийг л надад бүү хий. Тэгвэл би таны нүрнээс нуугдахгүй. Мутраа надаас холдуулж аюумшиг юугаараа намайг бүү айлгаач. Тэгээд дууд ийж хариулна. Эсвэл намайг яриулаад тэгээд надад хариулаач. Амен. 네, 이게 욥이 하나님께 이 두 가지 간구하는 것을 들어주시면은 하나님을 피하지 않고 자기의 의의를 담대하게 주장할 것이라고 했습니다. За тэгээ яв хэлсэн те надад энэ хоёр зүйлийг л одоо битгий халтааж өгөөч. Хэрвээ энэ хоёр зүйл надад хаалтахгүй байх юм бол би таны мэлминээс нуугдахгүйгээр ингээ амьдрч чадах нэ гэж хэлсэн. 네, 그 첫째는 주의 손을 대지 말아달라는 것입니다. За тэр хоёр зүйлийнх нь нэг нь юу гэсэн чинь та мутраа надаас битгий авдуулаач гэсэн. 그러니까 너무나 이 환난과 고통이 심하기 때문에 그 환난과 고통을 좀 제거해 달라는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол мутраа надаас битгий холдуулаач гэдэг нь ямар утгатай гэхээр энэ хэцүү үед надаас 잠시만요, 목사님. 죄송하지만 여기에다가 하나님께서 첫 번째는 다시 한 번만 부탁드려도 될까요? 주의 손을, 주의 하나님이죠. 그러니까 주의 네. 손을 내게 대지 말아달라. 네, 대지 말아달라는 것은 넣지 말아달라는 뜻인가요? 아니면 만지지 말라. 만지진다는 뜻인가요? 만지지 말라는 그런 뜻이 한국 뜻으로. 네. За, эхнийх нь хүсэлт нь болохоор юу гэхээр та өөрийнхөө мутрыг надаас ингээд холдуулж өгөөч гэсэн ийм хүсэлт байгаа. 왜 그러냐면은 지금 욥이 지금 너무 심한 고통을 당하고 있기 때문에 그런 그 환난과 고통을 좀 제거해 달라는 것입니다. За, өөрөөр хэлэх юм бол тэр нь ямар мутрыг ярьж байгаа гэхлээр нэгүслийн мутрыг надад ойртуулад надад өгөгдсөн байгаа хүнд ачаагаар дарж байгаа тэр мутраа надаас та холдуулж өгөөч гэсэн ийм гуйлтайсэн. 그 욥이 당하고 있는 고통은 우리가 배워서 알지만은 뭐 인간으로서는 도저히 참 견디기 힘들 만한 그런 큰 고통이었습니다. Тэг. Йовын одоо эдэлж байгаа энэ асуудлууд болон зовлонгийн талаар хэдүүлээ ингээд өргөжлүүлэн сурж байгаа. Тэгэхээр тэр хэмжээгээрээ бас одоо тодорхой хэмжээгээр ингээд ойлгож жоохон мэдрэх гэж хичээлж байгаа тийм. Гэхдээ энэ болгоныг харахад яаж юм гэхээр жирийн хүн жирийн байдлаараа төвчээд өнгөрөх хэмжээний зовлонгууд бол биш байсан тийм. 그렇기 때문에 그런 고통을 좀 제거해 달라는 뜻입니다. Тийм учраас энэ одоо зовлонгуудыг энэ шаналл тэгээ энэ байдлуудаас намайг жоохон ч гэсэн азнааж өгөөч гэсэн. 둘째는 주의 위엄으로 두렵게 하지 말아 달라는 것입니다. За хоёр дахь нь юу гэсэн гэхээр та өөрийнхөө аимшгуудаар намайг бүү айдас тавтуулаач гэсэн ийм залбир гэсэн. 이것은 너무 엄격하게 다스리지 말고 좀 인자와 긍휼로 대해달라는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ юу асуудалтай гэхээр хитрхи хэрцгийгээр эсвэл хитрхи одоо хүн дээр намайг бүү шүү гэж намайг тодорхой хэмжээний харж үзэж нэгүүлсэлж өгөөч гэсэн ийм залбир. 이게
욥이 이 두 가지를 들어주시면 하나님 앞에 담대하게 자기의 의에 대해서 대답하겠다는 것입니다. Тэгснийхээ дараа юу гэхээр хэрвээ та энэ хоёрыг надад зөвшөөрөх юм бол би танд өөрийнхөө талаас мөн та надаас асуух үед тань би хариулж өгье гэсэн. 그러니까 이것은 욥이 그 환난 당하는 동안에는 떳떳하게 그 의의를 증거하지 못하는 상태를 가리킵니다. Тэр одоо энэ дээр харах юм бол эндээс ч гэсэндээ Йов яаж юм гэхээр өөрийнхөө байр суурийг эзний өмнө зөвөр хэлж байгаагаар ингээ харж болно гэдэг. 자, 이와 같이 욥의 태도는 이 세상 어디에나 뭐 의뢰할 자도 아무도 없고 오직 하나님만 의지하고 바라볼 뿐입니다. За эндээс харах юм бол яаж гэхээр Йов зөвхөн эзэнтэй хамааралтай зүйлийг л чухалчлаад эзнээс ингээ хандаа гүйсэн. 욥이 의지할 사람은 지금 아무도 없다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрээр олон зүйлтэй байсан бүр дорн дотроо хамгийн нөлөө бүхий гэж хэлэгдэжсэн боловч одоо яг цаг нөхцөлийн хувьд зовлон эдэлж байгаа энэ цаг үеийг харах юм бол түүнд найдах зүйл хандах нэгэн эзэн бурхнаас нөр байхгүйс. 그러니까 하나님만 의지하고 바라볼 뿐이라는 것입니다. Тэгээ тийм учраас Йовын хандлага яаж нэхэрээ зөвхөн бурхан руу хандаад найдвараа дуудаад тэгээ түүнээс ингээд найдвар хүлээж. 또한 그의 어려운 문제와 처지를 해결할 분도 오직 하나님 한 분뿐이라는 것입니다. За бас тэрээр юу хүлээн зөвшөөрсөн гэхээр энэ хэцүү байдлууд дундаас түүнийг тайдгаруулж аварч энэ байдлыг тасдаж өгөх нэгэн бол зөвхөн бурхан л юм байна гэдэг хүлээн зөвшөөрсөн юм. 이것을 욥이 절실하게 깨달았다는 것입니다. Тэгээ энийг болохоор Йов тодорхойгоор ойлгосон гэсэн. 우리도 어떤 큰 환난과 고난을 만났을 때 그 문제를 해결해 줄 수 있는 분은 오직 하나님 한 분밖에 없다는 걸 알아야 됩니다. Тэгээ бидний хувьд ч гэсэндээ асуудал тулах болгонд хамгийн түрүүнд инхний ээлжинд нэг түргэн тусламж гэдэг шиг асуудлуудыг хэн нэгэн рүү шийдэх аргуудыг ингээ хайж эхэлдэг. 욥의 친구들이 욥을 위로하러 왔지만 위로해 주는 게 아니라 오히려 더 욥을 괴롭게 했습니다. Гэтэ яг үнэндээ хэн нэгэн хүн Йовын найзууд шиг ингээд туслах гээд ч юм уу те бас нэг сайхан сэтгэл хөдлөд ирж болох ч гэсэндээ зүрх сэтгэлийн тэр гүн асуудлуудыг бол гаднаас хэн ч ингээд шийдэж чаддаггүй. 욥은 죄가 있어서 고난 당하는 것이 아닌데 욥의 친구들은 계속해서 네가 죄를 졌기 때문에 이런 고난을 당한다고 이렇게 공격하고 있습니다. Тэгээ хүмүүс болохоор зөвхөн өөрсдийнхөө юм уу эсвэл өөрсдөө туршлагаар л дүгнж ингээд заавар өгдөг. Тэгээ Йовын найзууд бас яг тэгжсэн тий. Туршлагаараа ер нь чи ингээ гэм үйлс учраас чамд асуудал үүсэж байгаа юм гэд ингэж ингээ яриадсэн. Яг үнэндээ Йовын хувьд болохоор чинь түүний буруутаас болоод ч юм уу ингээ тэр асуудал үүсээд үр хүртэ алдаад ингэсэн юм ерөөсөө биш байсан. 그러니까 자기가 당하는 이런 고난을 진정으로 해결해 줄 수 있는 사람은 없다는 것입니다. Тэгэхээр эндээс бид нэр юу харах вэ гэхээр үнэхээр ганцхан Йов төдийгүй ямар ч хүн байсан гэсэн асуудал тулгарлаа гэхэд шийдэх зам хутлаа гэхэд тэр дундаас гаргаж өгөх зөвхөн бурхан байдаг гэдгийг мэдэж байна. 그러니까 하나님만 바라볼 뿐이라는 것입니다. Тэгээ тийм учраас бид нэр зөвхөн бурханыг л ингэ шигтгэн харах хэрэгтэй. 우리도 하나님만 바라보고 나가야지 세상 사람들 의지하려고는 그런 마음을 버려야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ тий энэ дэлхий дээр амьдрах үед эцсийн дүндээ аврах найдвар хэн байдаг гэдэг бурхан л байдаг гэдгийг бүлээн зөвшөөрч ингэ амьдрах хэрэгтэй. 사람은 자기의 그 문제를 온전히 해결해 줄 수가 없습니다. Хүн ойр зүрийн асуудлуудаа шийдэж чадна гэж боддог. Тэр нь бол үнэн. Гэхдээ хүний гар хүрхээ аргагүй асуудууд гэж угаасаа байдаг. Тэрэн дээр бурхан туслахаас өөр ямар ч арга боломж байдаггүй. 하나님 앞에 힘써 부르짖어 기도함으로 하나님께 응답받는 그런 역사를 체험하시기 바랍니다. Гэхдээ хамгийн сайхан нь эзэн бурхан нэгэн амлалт өгсөн юу гэхээр тэрийг шийдэх гээд эзнэр ингээд шийдвэрлэх гэдэг нь тийм хэцүү зүйл биш. Та харин зөв сэтгэлээрээ үннээрээ асуудал аваад эзнэргөө очиод дуудахад болно гэсэн. 그다음에 네 번째 대지로 욥이 고난 중에서 어렸을 때의 죄를 생각함입니다. За дөрөвдүгээр сэдвээр хэдүүлээ орох чинь. Дөрөвдүгээр сэдв болохоор
Йов зовлон дундаа багийнхаа алдааг дурсна гэсэн юм байгаа. 여기는 이제 23절로 28절입니다. Энэ болохоор 23-аас 28-аар ишлэлтэй байна. 23절 보겠습니다. За 나의 23-аас 나의 불법과 죄가 얼마나 많으니까 나의 허물과 죄를 내게 알게 하옵소서. За 23 дээр миний хилэнц ба нүгэл хичнээн юм бэ. Миний гэмт үйлдэл ба нүглийг надад мэдүүлж өгөөч гэсэн. 이걸 보면 욥은 자기의 불법과 죄와 허물에 대해서 찾아보기를 애썼고 또 하나님께서 그것을 자기에게 알게 해주기를 부탁했습니다. За Йов яасан гэхээр одоо өөрийнхөө би ер нь яалаа гэд өөрийнхөө үйлдэлийг эргэлээ бодож эхэлж байна тийм. Тэгээд би юу буруу хийлээ? Яасан бэлээ гэх ийм бодох явцдаа яаж юм гэхээр залбирал дундаа энийг хэлж өгсөн. Та надад би юу хийснийг яаснаа сануулж өгөөч гэдгийг залбирч. 자, 우리도 그 어떤 고난을 당할 때에는 항상 자기의 그 죄와 그 허물을 찾아보는 그런 계기를 삼아야 됩니다. Тэгээд бид нар ч гэсэн бас одоо ийм хандлага биднэрт их хэрэгтэй байдаг. Асуудал тулгараад ирэхлээр гомдлоод гонгорхоос эхлүүгээр хамгийн түрүүнд за түр зогсоод юу илээ гэдэг бодож үзэх хэрэгтэй. 욥은 죄가 있어서 고난이 온 것은 아니지만은 보통은 고난이 오는 이유 중에 하나는 죄 때문에 오는 고난이 많습니다. Тэгээ Йовын хувьд Йовын хувьд болохоор чинь буруу уусан учраас бурхан ингээ те одоо сахилжуулсан юм ерөөсөө биш. Гэхдээ ер нь бол хийлэхдээ яг найзуудах нь хэлсэн шиг тийм ээ. Ямар нэгэн асуудал болоод ч юм уу гинтх ингээд одоо те асуудал болоод ч юм уу толгойроо нэг нэг слайд авч юм шиг ийм мэдрэмж төрлөө гэх юм бол асуудал ямар нэгэн газар хаа нэгэн газар алдаа гарсан байдаг. 그래서 고난이 올 때는 항상 자신의 그 잘못과 죄를 찾아서 회개하는 그런 시간을 삼아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ юу илээ гэдэг түр одоо тормоос авч байгаа тийм яасан бэлээ гэдэг дахиж эргэцүүлэн бодох, эзэн рүү хандах, тийм буруугаа олж мэдсэн бол гэмших, тийм түүнийг цэглэх гэсэн ийм одоо хандлагуудыг бас үргэлж байлгах хэрэгтэй. 이제 욥도 이렇게 이 고난을 당하고 있을 때 혹시 내가 그 지은 뭐 죄가 있는지 허물이 있는지 또 불법이 있는지 그걸 찾아보기를 애썼는데 자기는 쉽게 말해서 죄 때문에 고난 당한 게 아니기 때문에 잘 찾지 못해서 하나님 앞에 좀 알게 해주기를 부탁한 것입니다. Тэгээ явж гэсэндээ яг ийм хандлагатай байсан болохоор эзэн рүү хандаад залбирч дээ та миний одоо байдлуудыг мэдүүлж өгөөч гэдэг нь залбирсан. 24절 말씀 봅니다. Байдлаа 24-өөс цаашаа харах юм. 네, 주께서 어찌하여 얼굴을 가리우시고 나를 주의 대적으로 여기시나이까 그랬습니다. За 24 дээр хэлсэн. Та юунд нүрээ нууж намайг дайснаа гэж үзнэ гэсэн. 욥은 그 현재 기도 응답이 없고 또 하나님께서 돌봐주지 않고 징계만 하기 때문에 이렇게 말한 겁니다. Тэгээ за Йовын хувьд ихтэй яасан гэхээр залбирсан ч гэсэндээ түүнд залбирлан хариулт байхгүй. Түүнд юу л вэ гэхээр зөвхөн өвчнөн л нэгдсэн юм уу? Зөвхөн өвчнөн нэгдэж байна. Тэр утгаар Йов яаж гэхээр одоо энэ 24 дээр агуулгыг ингэ хэлж. 우리가 하나님 앞에 기도할 때에 기도의 응답이 즉시 오지 않을 때가 있지 않습니까? Бид нар ч гэсэн зарим тохиолдолд ингэдэг тийм танд ч гэсэн бас байсан байх. Залбирах үед тийм залбирлын хариулт байхгүй. Намгүй юм үе байдаг. 그럴 때 얼마나 답답합니까? Тийм үед хүн яадаг вэ ингээд цээжээ зохиотч барамгүй тийм ингээд зүрх ингээд тавчураад хэцүү байдаг тийм. 심지어 하나님이 계시다면 어째 이렇게 아무런 응답이 없을까 이런 그 의구심이 들 때도 있지 않습니까? Тэгээ зарим тохиолдолд бүр ингээд хэцүү болох үед ингээд өөрөө ч мэдэхгүй хүн л юм чинь яадаг гэхээр гээ бурхан сонссон байлгүй дээ яагаад ингээд хариухгүй байгаа юм болч гэдэг юм уу те ядаж энэ дээр та ингэчээч гэдэг ч юм ингээд өөрөө их ингээд арцалдах гэх юм уу ийм үйл гарах гэдэг. 우리가 하나님 앞에 기도해도 응답이 오지 않는다고 그래서 우리는 낙심하거나 불평하거나 좌절하지 말아야 됩니다. Тэгээ бид нар гэтээ тэр үед яах гэхээр чиххэн нөгөө соргог байдлаа алдаж болохгүй буюу өөрийн тэр зовлон шаналл дундаа тэр чанчин шугам алдаж болохгүй гэсэн. Энэ юу асуудалтай гэхээр гомдлох юм уу те одоо ямар нэгэн байдлаараа
сөрөг байдлуудаар ингээ авчирч болохгүй гэсэн. 하나님은 우리의 기도를 즉시 응답해 주시는 경우도 있지만 오랫도록 하나님께서 기다리게 하시는 경우도 있습니다. Тэгээ бидний бурхан сайн бурхан. Тэгээ бурхан яадаг гэхээр таны залбирах үед хариултын доорны өгсөн тохиолдол ч угаасаа танд зөндөө байх хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ тэр яадаг гэхээр зарим тохиолдолд удаа тодорхой хэмжээгээр хүлээлгэх тохиолдол ч гэсэн байдаг. 심지어 어떤 기도는 일평생 기도해도 응답을 받지 못할 때도 있습니다. Одоо ингээ харах юм бол зарим хүмүүсээс харахад насаараа залбираад ч гэсэндээ нэг насныхаа хугацаанд нь эзэн бурхан залбирлын хариултыг өгөөгүй тохиолдлууд ч гэсэн байдаг. 그런데 하나님의 뜻대로 한 기도는 절대로 땅에 떨어지지 않습니다. Гэхдээ таны залбирж байгаа залбирал хэрвээ эзний таалалд нийцсэн юм уу зөв залбирал байх юм бол тэр залбирал хизээч замхардаггүй. Залбирлын хариу хизээч замхрахгүй. Заавал ирнэ. 그가 죽은 다음에라도 하나님께서 그 기도를 응답해 주는 경우가 있습니다. Магадгүй та тухайн хүнтэй залбирч байгаад хариултынхаа тэр сайхныг авч чадахгүйгээр өнгөрч болно шүү дээ. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэндээ түүний үр удамд нь ч юм уу заавал ирсэн тохиолдлууд ч гэсэн ингээд тийм амьдрал дээр байдаг. 여러분들 혹시 여러분들도 무슨 중대한 문제를 가지고서 하나님께 들어달라고 기도하고 있는데 지금까지 그 기도에 응답이 오지 않은 게 있습니까? Та нарын дотор магадгүй тийм таны хувьд үнэхээр чухал асуудал боловч та залбирсаар байгаа. Одоо ч гэсэн хариулт аваагүй ийм агуулгууд байгаа юм. 만약 자기가 욕심대로 구하는 것이 아니라면은 낙심하지 말고 계속해서 하나님 앞에 기도하시기 바랍니다. Гэхдээ хэрвээ тийм асуудал байгаа гэх юм бол танд хэлье. Хэрвээ таны залбирал зөв сэтэлтэй, тэгээ суурь нь зөв, тийм таны хандлага чинь зөв байгаа тохиолдолд эзэн бурхан заавал тэрийг чинь сонсч өгнө гэдэгт итгээрэй. 저도 학생 시절부터 무려 30년 동안을 기도한 게 있었습니다. 목사님께서요? 예, 학생 시절부터요? 벌써? 네. 아니, 네. 30년 만에 응답받은 게 있다고요. Энэ пасторын хувьд ч гэсэндээ яжсэн гэхээр сурагч байх үеэс залбирсны залбирал гэсэн гэнэ. Тэгээ тэр залбирлынхаа хариултыг хэзээ авсан гэсэн чинь 30 жилийн дараа авсан гэж. 그게 뭔가 궁금하시지 않습니까? Та ямар залбирал юм гэж одоо сонирхож байна уу? 듣고 싶으세요? Сонсмоор байгаа хүмүүс толгойд авах нь. 듣고 싶으신가 보다. 다들 재미났는데. 네. 뭐냐면은 그 한국에 이 모든 그 뭐 자격증이라든가 공무원 시험이라든가 이런 그 시험을 항상 주일날 치렀어요. 맞네. 맞아. 지금 토픽 시험도 그러는데요. 예? 지금 네. 한국어 능력 시험도 그래요. 지금도 그래요? 네, 지금도 한국어 능력 시험. 어디서? 한국에서 치르는 게 그래요? 한국에서도 그렇고 온 세계에서도 한국어 능력 시험을 보는데 네. 다들 주일날 보거든. 그때 주일날 그 뭐 자격증 뭐 여러 가지 자격증 있잖아요. 자격증이라든가 네네네. 이런 그 시험들을 다 주일날 치렀습니다. За тэгэхээр пасторын нэг залбирлын сэдвэнд юу гэсэн гэхээр одоо Солонгост амжилттай ажлын байр олохын тулд заавал нэг ажлын үнэмлэхтэй гэрчилгээ ийм сертификатын ийм зүйлүүд хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл Солонгосын нөгөө одоо гэрчилгээ, сертификат, ажлын үнэмлэх авдаг ийм одоо тийм эрх авах шалгалтууд дандаа бүтэнсэ өдөр болдог гэсэн юм. 그러니까 제가 고등학교 때부터니까 한 17살쯤 됐나? 아마 그쯤부터 든 것 같아요. 네. 8, 9, 지금 생각이 8, 9, 10, 14, 15, 16. 17살이네. 17살. 17살. 네, 그쵸. 근데 한국에 이제 여러 가지 그 자격증 같은 게 꼭 주일날 시험을 치르니까 우리 민주 성도들은 주일날 그 시험 치러 갈 수가 없는 겁니다. 더군다나 이제 저 같은 경우도 믿음이 독실하기 때문에 주일날 시험 치는 것이 너무 고통스러운 거예요. Тэгээд зөвхөн энэ пастор төдийгүй ер нь итгэж хүмүүсийн хувьд ингээд цулаандаа суумаар байдаг гэсэн чинь шалгалт өгөх гээд байдаг. Тэгээд ингээд заавал тийм асуудалтай тулгарч ирсэн гэнэ. 그래서
그 주일날 그 자격증 같은 거 시험 치는 제도를 좀 평일로 좀 시험 치를 수 있게 해달라고 하나님 앞에 기도하기 시작했습니다. Мгм. Тэгээ яасан гэхээр тухайн үед пастор яг энийг нөө нэг энэ яагаад ийм хэцүү юм бэ гэж ингээ өвдөлт мэдрээд залбирсан үе нь болохоор 17 настай байсан гэнэ өөрөө. Тэгээ ингээд 근데, ёо 근데 энэ шалгалтыг ингээ амралтын өдрүүдэд биш ажлын өдрүүдэд авч болтгон бахтаа гэдэг ингээ залбирч эхэлсэн. 그게 근데 제가 학생 시절에는 그게 이루어지지 않았어요. Гэтэ одоо пастор чи 17 настай гэдэг чинь тэндээс хойш нөө ах сургуулаа төгсөөд оюутан болоод ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэр бол ингээд дандаа бүтэн сая өдөр шалгалт аваад. 이제 학교를 졸업하고 일반인이 됐을 때도 계속해서 그 기도는 했습니다. Тэгээ ясаг лээрээ сургуулаа төгсчөөд ажилд орохлоор ч нөө чадвар нэмэгдэн шүү дээ. Чадамжийн бэрхшээлүүд авах болгон дэр дандаа яаж гэхээр нөө дахиад нэг гэрчлээ авах боломж байхгүй. Ингээ яваадсан ажилчин үедээ ч гэсэн. 뭐 대통령이 여러 번 바뀌는 동안에도 계속 하나님 앞에 좀 주일날 시험 보는 제도를 좀 평일날로 하게 해달라고 기도했어요. Тэгээ ясаг лээрээ одоо залбирсаар л хэлсэн тэр хоорондоо ерөнхийлөгч нар солигдоод хэлсэн. Тэгээ тэр тогтолцоог өөрчлөх хүн гарчихгүй байгаадсан. 이게 어떤 대통령은 예수님을 믿는 대통령도 있었습니다. Тэр тунд болохоор одоо яг цулаанд явдаг те Христэд итгэдэг тийм ерөнхийлөгч нар ч гэсэн бас байсан. 그래서 그분이 대통령 할 때는 혹시나 믿는 사람이니까 이게 좀 바뀌어지지 않을까 기대를 했습니다. Тэгээ тэр уулын тэр итгэгч хүн ерөнхийлөгч болох нь их найдсан гэнэ. За энэ хүн итгэгч хүн юм чинь те ядаж нэг эзний өдрийг те ингээд нэг хоосон орхих ийм хууль гарах бах та гэдг найдар тавьсан. 그런데 그 대통령 신경도 안 썼습니다. Гэтэ тэр хүн гэсэн чинь тэрэн дээр ерөөсөө гар оролцоогүй. Гар 그래도 хүрээгүй. 계속해서 기도했어요. Тэгэхээр нь дахиад залбираалсан. 또 다른 대통령이 계속 바뀌었습니다. Тэгээ бас дахиад өөр ерөнхийлөгч нар тий ерөнхийлөгч болоод солигдоод ингээд байсан. 우리나라 대통령 5년에 한 번씩 하잖아요. 5년마다 바뀌잖아요. 5년. Солонгосын ерөнхийлөгчийн одоо засаглалч болохоор 5 жил нэг удаа солигддог байхгүй. 대통령 5년씩 합니다. ерөнхийлөгч 또, 5 жилийн 또 다른 대통령 선출하고 또 선출하고 그러는 거예요. 6명 있네요. 네? 그동안 6명에게 했네요. 아니, 아직 6명인지 몰라도 아직 여러 명이 바뀌었어요. 네. Тэгээ ямар ч 바뀌는 зүйл дундаас нь нөгөө нэг асуудал үүссэн хүмүүс нь бас болоод те дахиад өөр шинэ ерөнхийлөгч гараал те. За энэ жил ч гэсэн бас тэгсэн чинь тэрэн шиг ингээд солигдоод ингээд байсан. 그래서 한 30년 정도 지났을 때에 음. 어떤 그 대통령이 그분도 믿는 대통령이에요. 그분이 대통령이 됐을 때에 그 제도가 바뀌었습니다. Тэгээ дараад нь 30 орчим жилийн дараа бас нэг одоо Христ итгэлтэй ерөнхийлөгч ингээд гарч ирсэн. Тэгээ тэр хүн 물론 харин энэ 물론 тогтолцоог өөрчилчихсэн. 이게 아직도 물론 주일날 시험 치는 것이 있긴 해요. 그렇지만은 대부분의 자격증이나 대부분 시험들이 토요일 날이나 이런 평일 날로 바뀌었어요. Тэгээ одоо ч гэсэн магадгүй зарим одоо шалгалтуудыг бүтэн цай өдөр бол ингээд тогтсон байдаг. Гэхдээ ихэнх шалгалтууд нь яасан гэхээр амралтын өдөр биш ажлын өдрөө. За амралтын өдөр байлаа гэхэд хагас өдөр ингээд авах хуцаар ингэж тогтогдсон. 물론 뭐 저뿐 아니라 아마 그것을 실감하는 모든 믿는 사람들이 아마 그 기도를 했을 줄 압니다. Тэгээ одоо ингээ харахаар шүү дээ маш олон тийчин бүр 50 сая хүн байгаа те тэрний хэдэн итгэгч нар нь бүтэн сая өдөр болохоо ийм асуудалд тулгарч ингээд нэг те сэтгэлдээ хэцүү байсан бол тэд бүгдээрээ залбирсан баг. Тэр залбирлахаа хариултыг тэд бүгдээрээ авсан гэсэн. 그래서 30년 만에 30년이 지난 후에 하나님이 그 기도를 응답해 주셨어요. Тэгэхээр тэг 30 жилийн дараа анх ингээд те ингээд залбирч яасан тэр үеэс хойш 30 жилийн дараа тэр тогтолцоо өөрчлөгдсөн. 만약에 지금까지도 그게 바뀌지 않았더라면 저는 지금도 했을 것입니다. Тэгээ магадгүй тэр тогтолцоо тэр одоо ч гэсэн өөрчлөгдөөгүй байсан бол би одоо ч гэсэн миний залбирал хийгцэл байх юм. 그 유명한 부흥사인 조지 물러 목사님 아실 겁니다. Тэрийг одоо энэ тогтолцооны талаар тэг ямар хэцүү байсан тэг энэ сэтгэлд хүмүүс ямар их ингээд нэг шийдвэрээр ингээд ялж ирсэн гэдгийг мэднэ. 그분도 평소에 자기가 생각했던 사람 3사람을 전도하기 위해서 늘 기도했답니다. За тэгээ тэр хүн бас нэг хүн бас байсан гэдэг нэг 3 хүнд би
үргэлж 3 хүнд ингээд сайн мэдээд харах юмсан ингээд хүсчихсэн нэг 3 хүн байсан гинэ. 근데 그중에 두 사람은 자기 생전에 예수님을 믿었습니다. 아니, 우선 죄송합니다. 잠깐만 저 약간 좀 한 30초만 주실 수 있을까요? 근데 그러세요. 그럼 잠깐 지금 멈출게요. 여기 사람이 와가지고 잠깐. 그래서 두 사람은 평소에 자기 생전에 예수님을 믿고 주님께로 돌아왔다고 합니다. мгм. За тэгээд тэр 3 хүний төлөө залбирч ирсэн гинэ. Гэхдээ тэр 3 хүний төлөө залбирч ирсэн чинь 2 нь ямар дээр ч яасан гэхээр нас барахаас өмнө эзнэр эргэж ирсэн. 그리고 그 목사님도 돌아가셨어요. Тэгээ тэр нэг пастор 3 хүний төлөө залбирч ирсэн юм байна. Тэгсэн чинь 마지막 тэр 한 3 사람이 хүний 세 사람을 놓고 기도했는데 한 사람 아이까지도 예수님을 믿지 않았던 거예요. мгм. Тэгээ тэр нэг пастор 3 хүнийд залбирч яагаад тэгсэн чинь тэр 3 хүнийх нь 2 нь өөд болохынхаа өмнө эзэн дээр ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээд нүг залбирч ирсэн пастор маань ч гэсэн бас эзэн рүү очсон. Тэгээд нэг 3 дахь хүн байгаа шүү дээ. 3 дахь хүн нь болохоор хараахан итгээгүү. 그런데 그분이 돌아가신 후에 나중에 마지막 한 사람도 예수님을 영접했다. Тэгээ харин тэр хүн одоо том пастор маань залбирч явах хугацаанд нь 3 дахь хүн эзэн рүү ирээгүй боловч тэр хүнийг өнгөрсөний дараа эзэн тэр хүнийг өөрлөгөө дуудсан гэсэн гэж. Эзэнд итгэх үсээр дуудсан байсан гэж. 그러니까 생전에 응답이 안 오면은 죽은 다음이라도 하나님 응답해 주신다는 겁니다. Тэгээ энэ дээр сэтлээ харах юм бол тэр пастор хүн магадгүй амьд байх үедээ тэр хүний аврал авахыг харж чадаагүй ч гэсэндэ тэр хүний залбирлын нөлөөгөөр нь тэр хүн пастор өнгөрсөн ч гэсэндэ үлдсэн нэг хүн нь бас авралыг авсан гэж. 그러니까 뭐 몇 번 하다가 응답이 안 온다고 포기하지 마시고 계속해서 10년이든 20년이든 50년이든 죽을 때까지라도 기도하시기 바랍니다. Тэгэхээр тийм учраас хэдүүлээ 1 гуйгаад 2 гуйгаад 5 жил 10 жил залбирлаа гэд дундаас нь шантарч болохгүй тий эзний тогтоогдсон цаг гэж байгаа. Тэр болтол нь та итгэмжтэй залбираарай. Амен. 네, 그다음에 25절 말씀 보겠습니다. Хэдүүлээ 25 дахь эшлэл рүү орох гэж байна. 예, 주께서 어찌하여 날리는 낙엽을 놀래시며 마른 건물을 따르시나이까 그랬습니다. За 25 дээр үстэй. Та хийсэж буй навчийг зочирдуулах уу? Эсвэл та хатсан сүрлийг мөшгөх үү? Амен. 욥은 자기가 낙엽과 건불 같이 이렇게 날리는 건불 같은 그런 존재라는 것을 깨달았습니다. Тэгээд Йов өөрийгөө тий хатсан навч шиг тий эсвэл та хатсан энэ сүрэл шиг ийм өчүүхэн гэдгийг ойлгосон. 그러니까 하나님께서 어찌해서 이 날리는 낙엽과 같이 연약하고 또 마른 건불과 같이 가볍고 하찮은 자기를 그토록 징계하시느냐는 그런 뜻으로 표현한 것입니다. Тэгээд Йов юу ч юм гэхээр Йов өөрийг нь би яг нэг хатсан навч шиг ийм хэврэг тий за эсвэл хатсан энэ сүрэл шиг ийм гэдэг нь сул байгаа ийм намайг яасан гэхээр эзэн та яахан гэд намайг одоо тий яаж ирээ мөшгөн вэ гэж ингэж хэлсэн. 그러니까 뭐 쉽게 말해서 내가 무슨 뭐 위대한 선지자도 아니고 무슨 뭐 높은 사람도 아니고 훌륭한 사람도 아닌데 그냥 날리는 낙엽 같은 연약한 존재인데 어째서 이렇게 나를 이렇게 그토록 징계하십니까? 이렇게 질문하는 거예요. Тэгээд Йов гэж хэлэхээр би одоо бусад шиг тийм иш үзүүлэгч нар ч биш те одоо арт түмний удирдагч ч биш ийм байтал энгийн нэг ирхэн өчүүхэн намайг эзэн та юунд ингэж одоо яаж эзэн та юунд намайг ингэж анхааран намайг ингэж дарна вэ гэж ингэж хэлж. 뭐 날리는 낙엽이나 뭐 마른 건불은 뭐 하나님의 진노와 능력 앞에서는 전혀 대항할 수 없는 그런 아주 연약하다는 것을 암시하는 것입니다. Тэгээ энэ дээр хэлж байгаа те өөрийгөө би хатсан навч гэж байна. Зүгээр навч хатсан навч. За тэгээд зүгээр сүрэл биш хатсан сүрэл гэж ингэ зүрс. Тэр мэт шиг те хамгийн сул дорой хамгийн хэврэг гэдгийг ойлгосон. 네, 26절 보겠습니다. Байдлаа 26 дугаар эшлэл рүү явлаа. 네, 주께서 나를 데려가사 괴로운 일들을 기록하시며 나로 나의 어렸을 때의 지은 죄를 받게 하시오며 그랬습니다. За 26 дээр гэсэнтэй учир нь миний эсрэг гашуун зүйлийг та бичиж залуу үеийн минь хилэнцгийг надад өвлүүлдэгэ гэсэн. 자, 욥은
현재 고난받을 만한 죄가 아무리 생각해봐도 없다는 것입니다. За, Йовгийн хувьд одоо өөрлөгөө өнгөсөн тий. Тэгээ хичнээн ингээд бодоод буруу хийсэн зүйлийг чи олоог өртөв. 그래서 욥이 혹시 젊었을 때, 어렸을 때 지은 죄를 하나님이 기억하셨다가 지금 벌하지 않나 이렇게 생각했대. Тэгээ Йов юу гэсэн гэхээр эсвэл би баг залуудаа тий ямар нэгэн буруу юм хийчихэд тэрийг эзэн одоо мөшгөж намайг ингээд даралж байгаа юм биш байгаа да. Намайг ингээд дарж байгаа юм болоо гэж ингэж утсан. 우리도 그 환난 중에는 자기가 과거에, 즉 쉽게 말해 어렸을 때라도 지은 죄를 찾아서 하나님 앞에 회개하는 그런 기회를 삼아야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ яадаг гэхээр залбирч явах үедээ гимшлийн талаар бодохдоо зөвхөн өнөөдөр би юу илээ яг одоо би ямар байгаа илээ гэхээс гадна өнгөрсөн цаг хугацаа тэгээ өөрийн бага нас идэр залуу нас тэр талаар ч гэсэн бид нараас ухаж боддог байх хэрэгтэй. 내가 어렸을 때 지은 죄까지도 혹시 찾아서 회개해 보셨습니까? Таны хувьд одоо тийм тохиолдол байгаа юу? Бага залуу байхдаа тий байх үеийнхээ тэр асуудлуудыг санаад эзэн сануулад тэрийг нэг гимшижсэн удаа байгаа юу? 어렸을 때 좀 못된 짓 하는 것도 있고, 뭐 남의 장독을 깼다든가, 뭐 남의 밭에 가서 무슨 과일을 따먹었다든가, 뭐 이런 것도 다 생각하면서 하나님 앞에 회개하는 것입니다. Тэгээ одоо юу гэдэг жишээлх юм бол одоо солонгосоор яаж байхгүй одоо нэг бид нар болохоор энэ нэстэ цахилахгүй нөтөд ингэчлээ гэдэг чинь айл нэг айлын цохыг хагалдаг ч юм уу те албаар тэгээ эсвэл нөгөө айлын ахшин дороод юмас наваад иддэг ч юм уу те одоо те янз бүрийн юм байж болно те тэр болгоныг та ингээд нөгөө эзэн рүү очиод улайгаад гимшижсэн юм тохиолдол байгаа юу? 근데 참 궁금한 게 제가 몽골에 갔을 때 극히 일부분만 봤지만은 그 몽골에도 혹시 논이 있어요? 논? 논은 못 본 것 같아요. 그 쌀 농사 짓는 논이요. 그거는 없을걸요? нөгөө нэг пастор гэж чинь манай Монголд ер нь тийч юу цагаан буудад тариалт юм уу? Тариалахгүй тий. 그냥 Улаан 뭐 буудад тариалт тий. 몽골은 Мирэн 있어요, 미사님. 몽골은 맨 밀밭은 있어요, 밀밭. 드넓은 밀작. 초원만 봤지 뭐 예. 밭이나 논을 잘 못 본 것 같아요. 음. 근데 논이 없어요? 아예? 논은 없고요. 뭐랄까요? 밀은 있거든요. 밀장은 있어요. 밀밭. 그러면 쌀 같은 건 다 수입해다가 먹겠네요. 그래서 쌀은 수입이고 밀은 그냥 여기서 국내산으로 해서 만들어 먹고. 그 주식을 그러면 뭘로 하세요? 쌀로 하세요? 아니면 밀로 하세요? 밀. 밀로 하는데 요즘 현대화가 되어가지고 음. 좀 쌀로 바꿔가는 것 같아요. 밀로 할 Манай 때는 хүн хэлсэн чинь нэг та хэдийг ч явахдаа бид нэрийг ингэж та нарт цагаан будаа тариалт юм уу гэхээр үгүй манайх улаан будаа тариалт гэдгсэн чинь тэгвэл та нарын гол хүнс чинь юу юм будаа юм уу гурил юм уу гэхээр ер нь бол гурилаа. Гэхдээ сүүлийн үед цаг үе өөрчлөгдөөд гурилаасаа бага будаараа шилжиж байна. Гэтгсэн чинь будаагаад бол та гаднаас импорт болж авдаг юм биш үү тий гэнэ. 이제 Зөв. 둘이 이제 Би тэгэхээр тийм л гэдэг байна. Зөв биш. 아침, 점심, 저녁 식사를 그럼 밀 농사할 때는 그걸로 이제 빵을 만들어서 먹나요? Нэ. Тэгээ бид нэр өглөө өдөр оройныхоо одоо хүнсэндээ таа тэгвэл талах малах ч юм уу те талах гурлан үзүүл хэрэгэлдэг юм уу гинэ. 음. 그냥 우리 한국은 뭐 주로 이제 주식이 쌀이니까 Өдөр нь 쌀로 만들어지는 것 같아. 네, Одоо 쌀로 бодоор орж байгаа те. сүүлийн 2 жил 네? нэг цагаан будаа тарьж дуршиж үзэж байгаа гэж сонссон шүү. Тэр Тийм нь үү. одоо юу болсон бэ? Мгм. 근데 최근에 우리나라 그 주식 하나가 이렇게 뭐랄까 빠짐없이 쌀이 들어가거든요. 쌀로 계속 쌀. 바꿔가고 있기 때문에 음. 방금 그 간바치가 최근 한 2, 3년 전에 음. 우리나라에서 좀 쌀 농사를 하려고 좀 시험을 하고 있다고 들었었다고 하는데 그에 대해서는 아직 소식은 없는 것 같아요. 근데 어떻게 됐는지. 쌀 농사를 지으려면 물이 풍부하게 있어야 되잖아요. 물이 여기. 없으면 쌀 농사 못 짓거든요. Тэгээ ер нь цагаан будааг одоо тариалахад чинь ус заавал хэрэгтэй гэж байхгүй тийм заавал чиглэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо ус хомстой ч юм уу тийм хуурай газрууд руу болохоор тэр бас асуудалтай байх таа. 그러니까 뭐 우리나라처럼 호수나 강이나 뭐 이런 저수지가 있어야만 물을 공급해서
쌀 농사를 지을 수 있는데 제가 볼 때 뭐 저는 뭐 많이 못 봤지만은 이런 호수 같은 걸 못 봤어요. 거기서. Мгм. Гэтэ пастрын бодлохоор Монголд ирээд дүгнсэн дүгнэлтээр нь байсан гэхээр ерөөхдөө ус багтай тэгээд ийм одоо юу хуура урамсгалтай санагдсан гэнэ. Тэгээд маш өргөн талыг л харсан болохоос биш яг тийм одоо солонгос шиг тийм нуур цөөрөм тиймэрхүү юмсаа үзээгүй юм байна. Тэгэхээр нуур цөөрөмтэй ойр байж тэндээс шууд татаад ус татаж ирчихэж ингэж будаа тариалтгаа гэнэ. 그러면은 물을 과연 어디서 끌어다가 이렇게 식수를 하고 있는지 좀 궁금하게 돼요. 83 4 оны үед манай Монголд гол дотор цагаан будаа тарих гэж оролдож ирсэн. Зулцгын гол. Тэгээ хоёр хятад ирээд тэрэн дээр нь би бас ажиллаж үзсэн. Тэгэл усны гуталтай өдөржингээ 100 жингаал ерөөсөө усан дотор байсан ургац аваагүй. Тэр юу болсон одоо тийм мэдэхгүй. Мгм. Манай Монгол цагаан будаа. 방금 남질맛이 음. 방금 남질마님이 그러네요. 83년도쯤에 음. 중국에서 중국 사람 2명이 와가지고 음. 여기 그 원래 우리나라에 강도 있거든요. 근데 음. 어느 강에다가 음. 그 살 농사를 하려고 해봤대요. 시도를 해봤다고 하는데 그 음. 당시에 남질마님은 거기 직원으로 일을 했었다고 하는데 근데 그 해는 아무것도 추수를 못했대요. 그래요. 음. 좀 적합하지 않은 모양이에요. 쌀농사 짓기가. 예. ерөнхийдөө бол малах одоо нэг цагаан юу пастор ингээд танаас түр нь усмсаар нь хаана суудгийг гэнэ. Монголч нь Би юу хаа шүү гэж бодож байна да. дээ. Монгол болохоор багшийг ирэх үед яг нөгөө ийм хавар ийм хуурай үйлрэл байсан шүү дээ. Бидний хонд ер нь тийм багш юм Сая өнгөрсөн 100 ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө явж үзсэн газар нөгөө би тийшээ 6 сар ирэх үед 6 сар ч ойрхон энэ нөгөө энэ хөшигтийн хөндөө мөндөө хаваар л ингээд ойрхон тэрэлж мэрэлж хаваар л явсан. Бусдаар бол монголч нөгөө уудам нутагтай учраас дархан тэгэл цаашаа хөвсгөл ар хангаа гээл явал нуур цөөрөм устай модтой газар зөндөө байгаа. Маш том газар юм чинь. 네. 목사님 지금 감바트 뒷면을 보면 적어도 몽골이거든요. 그래요. 그런 데가 네, 있네요. 감바트 뒷면 목사님께서 이 올해 처음에 오셨죠, 몽골에 6월에. 네. 근데 몽골의 6월은 못 딱 그 봤어요. 봄절이거든요. 봄절인데 음. 봄절이기 때문에 뭔가 그러니까 몽골에 보면 바람도 많이 불고 그 모래바람도 많이 그러거든요. 근데 우리나라는 사실은 드넓은 그 영토가 있어서 서쪽으로 갈수록 그 산맥이 높아요. 산맥도 있고 그 세계에서 제2의 그 맑은 호수도 있어요. 호수. 그래요. 네, 그 맑은 호수도 있는데 그거는 아마 제 세계에서 7등인가요? 그러거든. 그 크기로. 그렇다가 좀 더 이렇게 서쪽으로 남쪽으로 내려갈수록 나무도 있고 강도 있고 하는데 우리는 목사님께서 여기서 한 30km 안으로만 이렇게 한번 돌아보신 것 같아요. 그렇죠. 그래서 나중에 오시면 더 그 멋진 데로 모셔다 드릴게요. 뭐 다음에 또 갈 일이 있을지 모르겠네요. Тэгээ би тэгсэн манай улс чинь ерөнхийдөө өргөн шүү дээ тий баруун дэш болсон ба уул байна хад байна зэрэг гамбахан ардлыг харуулад тэр бас монголч гэсэн чинь өө тийм үү гэдэг. Элсэн дотор ч гэсэн ингээд том гол урсч яадаг шүү дээ. Элс говь дотор, элсэн цөл дотор ч гэсэн. 남쪽으로 내려갈수록 모래가 많거든요. 또 모래 사막, 모래산, 또 모래로 이렇게 한 지역도 있어요. 그대로. 그런데 그러기 때문에 그러면서도 신기하게는 그 모래산 여기 밑에도 그 뭐 강도 흐리거든요. 강도 흐려요. 예. 이게 13장까지 마치려고 하는데 지금 시간이 얼마 안 남았네. 27장 14장 맞춰놓고선 다음 시간에 14장 해야 되겠는데 27절 한번 보겠습니다. 일단 27절 이шлыг харъя. 내 발을 착고에 채우시며 나의 모든 길을 살피사 내 발자취를 한정하시나이다. За энэ дээр үсэлээр хүлээг минь та хэвэнд оруулж намайг оруулж хамаг харгыг минь харуулдаг. Хүлээг минь тавхайд хүрээ бөвөг та тогтоодгоо. 아멘. 네, 욥이 이렇게 심한 고난 때문에 마음대로 다니지 못하고 그 있는 상태가 마치
이렇게 착구에 이렇게 발에 이렇게 착구를 채운 것 같다는 것입니다. За тэгэхээр Йовын хувьд болохоор чинь яг ингээд нэг биенийх нь хувьд эрүүл мэндийн хувьд шаналлалтай байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэрний тийм болохоор түүний бүх бие нь ингээд нэг барьсан юм шиг ийм мэдрэмжтэй байгаа даа гэсэн. 그러니까 욥이 이렇게 자유를 완전히 상실했기 때문에 모든 길에 있어서 하나님의 간섭과 제한을 받는다는 말입니다. Тэгээ түүний ингээд бүх хөдөлгөөнд нь ямар нэгэн ингээд барьцалтсан тийм ингээд нөгөө одоо чөлөөтэй хөдлөх боломжгүй байгаа учраас түүний бүх зүйл нь ингээд хашигдсан юм шиг ийм мэдрэмжтэй болсон байна. 네, 28절 보겠습니다. 나는 За 썩은 21-р 물건에 хэлбэр орлоо. 부패한 같으며 좀먹은 의복 같으니이다. За энэ дээр ихээр энэ зуур би хэвэн эдвэхэд идүүлсэн хувцсан мэт муудсан зүйл мэт ялцарч байна. 이제 욥이 이렇게 자기의 몸에 이게 심한 독창이 생겨서 그 몸이 좀 먹은 의복같이 아주 비참하게 되었다는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол түүний биеийн те одоо эрвэхэд идүүлсэн хувцас шиг буюу ингээд ялцарсан өвжирсэн хувцас шиг болцсон буюу биеийнх нь хувьд тэр хэмжээгээрээ ингээд муудсан байна гэж хэлсэн. 욥의 몸에 막 독창이 생겨서 딱지가 지고 또 떨어지고 막 이러다 보니까 몸이 뭐 아주 그냥 이렇게 비참하게 됐다는 뜻입니다. Тэгээ түүний хувьд болохоор ч те одоо тэр биеийнх нь байдал нь ингээд яран баригдсан гэдэг чинь те тэгээд нөгөө тавыг аавн дахиад ярлна гэдэг бүр ингээд те бүр ингээд нэг өмбөхөж ялдарсан юм шиг болцсон хэцүү байсан. 네, 이것은 욥이 이게 말할 수 없는 고난을 당하고 있는 것을 나타낸 것입니다. Тэгээ энэ агуулга юуг харуулж байна гэхээр Йовын тэр одоо эдэлж байгаа тэр одоо асуудал зовлон шаналлуудыг үгээр ингээд тайлбарлахын аргагүй хэцүү байгаа гэдэг захид тайлбар. 그래도 그런 중에서도 낙심하지 않고 하나님을 의뢰하고 부르짖는 것입니다. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэндээ Йов энэ дунд яаж юм гэхээр шантрахгүйгээр тийм дахиад зөвийг ингээд зөвийн замыг зөвийг сонгох гээд хичээж байгаа. 그러니까 아무리 심한 고난을 당했어도 그래도 그것 때문에 낙심하는 게 아니라 오히려 하나님 앞에 감사하면서 기도해야 된다는 거예요. Тэгээ бид нар хичнээн тэг хэцүү асуудалтай тулгарсан байсан ч гэсэндээ тэр дунд одоо урам уурхаас илүүгээр эзэн рүү хандаад тэг чимээг өгөх шиг харцаа өгөх хэрэгтэй. 자, 여러분 어떤 사람이 눈 위에 여기 이 부분 정도에 다쳐가지고 여기다 이제 이렇게 뭘 발랐어요. Нэг хүн ингээд нүднийхээ хажуу талд ингээд бэртсэн гэнэ. Тэгээ бэртээд тэндээ ингээд юм төрхсөн. 눈 위가 다쳐가지고는 이렇게 그 반창고가 다 발랐는데 그가 하나님 앞에 기도하기를 하나님 감사합니다. 기도했대요. Тэгээ тэр яасан гэхээр нүднийхээ дээдлэлт ингээд бэртчээд лед нааж байгаа хгүй. Лед наасныхаа дараа гэхээр эзэн минь танд талархъя гэж хэлсэн байна. 왜 감사했냐면은 만약에 조금만 더 밑으로 내려왔더라면은 눈이 다쳐서 눈이 실명될 뻔했는데 그 바로 위가 다치게 해서 눈이 안전하게 됐으니까 감사하다는 것입니다. Тэгээ тэр яагаад талархаж байгаа юм бэ гэдсэн чинь магадгүй жоохон л доошилсан бол тий нүд рүү н орох байсан нүдийг ингээд бэртсэн бол тий харж чадлахгүй болох байсан багтал тий. Гэтэ харин тэгээгүүд нь талархъя гэж. 이제 보통 믿음 없는 사람 같으면 눈이 다쳤으면 하나님이 계시다면 왜 이렇게 지켜주지 않고 나 이렇게 다치겠습니까? 원망할 수 있지 않습니까? Тэгээ магадгүй хэрвээ итгэлгүй ч юм уу тий эсвэл нөгөө нэг итгэл юу лээ эсвэл хандлах нь өөр ийм хүмүүс ахын бол яадаг лээ. Яг ч юм бол тий нүднийхээ дээдлэлт яг ижлэх хэрвээ бэртсэн байсан бол ёо юу вэ энэ одоо яасан гэдэг гомдлох нь амархан. 그런데 눈을 다치지 않고 바로 그 위가 다쳤기 때문에 안전하게 해주셔서 감사합니다. 이렇게 감사기도를 한 것입니다. Гэтэ харин яасан гэхээр нүдийг ингээд тий бэртээгүүд нь талархъя гэдэг нь талархаж. 우리도 그런 마음을 좀 본받아야 될 것 같습니다. Бид хэдүүлж гисэн бас ийм сэтгэлтэй ийм итгэлийг бас суралцах нь хэрэгтэй байна. 10분간 쉬었다 하겠습니다. За хэдүүлээ 10 минут амарч байгаа дөрөв. 이제 욥기 14장을 보겠습니다. 4장.
За, Йов номны 14-р бүлгээр орлоо. 네, 욥기 14장은 인생의 허무입니다. 허무. За, Йов 14-р бүлэг болохоор энэ амьдралын хоосон байдал гэсэн агуулга. 첫 번째 대지는 인생은 고난이 많고 잠깐 동안 살게 됨. За, нэгдүгээр сэдэв болохоор амьдрал нь зовлонтой бөгөөд түр амьдрах хугацаа. 인생은 고난이 많고 잠깐 동안 살게 됨. 1절로 6절. За, энэ болохоор 1-ээс 6-р эшлэл. 두 번째는 인생의 허무함과 하나님께 대한 소망. За, хоёр дахь сэдэв болохоор амьдралын хоосон байдал ба бурханд тавьсан найдвар. 7절로 15절. 10-аас 15 дугаар эшлэл байгаа. 세 번째는 죄를 엄하게 다스리시는 하나님. За, гурав дахь нь болохоор гмийг аимшигтайгаар захирагч бурхан. 죄를 엄하게 다스리신 하나님. 16절로 17절. За, 16, 17 дугаар эшлэл байгаа. 네 번째는 죽음의 슬픔과 서름. За, дөрөв дахь сэдэв болохоор үхлийн гуниг ба хараасвал. 죽음의 슬픔과 서러움. 18절로 22절. 18-аас 21 дугаар эшлэл. 네, 첫 번째 보겠습니다. 인생은 고난이 많고 잠깐 동안 살게 됨. 1절 6절. За, 1-ээс 6 дугаар эшлэлийг л орох чинь тийм ээ. Амьдрал нь зовлонтой бөгөөд түр хугацаа. 네, амьдрах 1절 хугацаа. 말씀입니다. 1절. 여인에게서 난 사람은 사는 날이 적고 괴로움이 가득하며. 그랬습니다. За, 14-ийн 1-р эшлэлээр эмэгтэйгээс төрдөг хүн гэгчийн өдрүүд нь цөөн үймэн бэрхшээлээр дүүрэн. 여기 여인에게서 난 사람은 모든 인생을 말하면서 그 인생의 연약함을 의미합니다. За, эндээс эмэгтэйгээс төрдөг хүн гэж юм те. Эндээ болохоор бүх хүмүүсийг хэлж байна. Тэгвэл тэг хүмүүсийн амьдрал нь одоо сул дорой гэж хэлсэн. 그런데 여인에게서 난 사람은 사는 날이 적고 괴로움이 가득하다고 그랬습니다. Энэ хүний буюу тэ энэ эмэгтэйгээс төрсөн бүх хүнийг хэлж байгаа. Тэгэн удаа энэ хүний хүн гэдэг одоо амьтныг гэх юм уу амьдрах өдрүүд нь цөөхөн үймэнээр дүүрэн гэж хэлж байгаа. 자, 우리 인생은 잠시 후면 다 지나갑니다. Хүний амьдрал гэдэг бол өнгөрөөд түр амсыгээд өнгөрөх юм чинь. 그러나 이 세상은 괴로움이 가득한 곳입니다. Гэтэ энэ дэлхий харин түр буудлах гэж байгаа энэ дэлхийн гэсэн чинь үймэнээр дүүрэн газар. 우리 인생은 세상에 이제 태어나면은 이제 하나님께서 정해놓은 기간 동안 살다가 가는 것입니다. Тэгэхээр энэ үймэнээр дүүрэн энэ газар цэцгэлэр бурхан таныг намайг биднийг түрхэн зуртай амсэлгээл авах гэж байгаа ийм газар энэ дэлхий. 네, 그 기간이 잠시라는 겁니다. 잠시. Тэр хугацааг юу гэсэн бэлээ? Түрхэн зур гэж хэлсэн. 시편 90편 9절로 10절 말씀을 보겠습니다. Уулал манайхаа 9-9-10-ыг харъя. 네, 거기 보면은 우리가 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 일식간에 다하였나이다. 우리의 연수가 70이요. 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요. 신속히 가니 우리가 날아가나이다. За, учир нь хамаг өдрүүд маань таны хилэнгийн дунд өнгөрсөн. Бид санаа алдах мэт он жилүүдэд дуусгасан. Амьдралын маань өдөр хоногуд 70 жил юм. Чадaltaй байх аваас 80 жил боловч тэдгээрийн оргил нь зүдүүр уй гашууд өнгөрдгөө. Учир нь энэ нь шөнгөрч бид нисэн оддгоо. 네, 그래서 우리 인생의 일생이 신속하게 날아가는 것 같고 뭐 일순간이 지나간다는 것입니다. За, энэ дээр харах юм хүний амьдрал нь маш өндөр хэмжээр өнгөрдөг гэсэн. 우리 지구가 1초에 몇 킬로씩 간다고 그랬죠? Манай дэлхий 1 секундэд хэр зайг туулдаг гэлээ?
지난 학기인가 한번 제가 한번 계산해 봤죠? 네. 지구가 태양의 주위를 한 바퀴 도는데 걸리는 시간이 얼마나 되는가? 근데 지구가 태양의 주위를 한 바퀴 도는 거리가 바로 9억 4,200만 킬로라고 했잖아요. 아하, 9억 4천. 맞아요? 9억 4,200만 킬로미터. 왜냐하면 지구에서 태양까지 거리가 1억 5천만 킬로미터니까 그걸 이제 3.14로 곱하기 2 곱하기 3.14 하면 9억 4,200만 킬로가 남아요. 헐. 상상도 할 수 없는 엄청난 거리인데 이걸 지구가 1년에 한 바퀴씩 돈다는 겁니다. 그 믿어지세요? Одоо жишээлх юм бол бидний одоо амьдарч байгаа дэлхий маань нарнаас тийм ээ нарнаас хол зайрлах чинь сая 500 км сая 500 150 сая 500 150 сая км зайтай. Гэтэл тэрийг нь болохоор тийм болохоор дэлхийн энэ нарыг нэг тойрогтой тойрох тэр хугацаа нь ямар байгаа гэхээр 940 900 сая 940 биш ээ 940 сая 400 940 сая 200 хувьцаа байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг дэлхий яадаг гэхээр нэг жилийн дотор бүгдийг тойрчдаг гэж. Тэгэхээр нэг секундэд дэлхий хэдэн километр тойрдог гэсэн үг лээ? 29 км лөө 27 км лөө 9억 4,200만 킬로미터. 이것이 200만 km. 1년에 365일이잖아요. 그죠? 음. 365. 그러면 하루에 258만 821km를 간다는 얘기고 이걸 나누다 보면 1초에 약 30km 간다고 그랬잖아요. 1초에 약 30km. 그죠? 30 뭐 29.8km가 돼요. 하여튼 약 30km를 가는 거예요. 1초에. 그러니까 얼마나 빨리 가고 있다는 것을 참 실감이 안 나잖아요. Тэгэхээр одоо хэдлээ харах юм бол ингээ хуваагаад үзэхлээр 1 секундэд дэлхий хэр хурдтай явж байгаа юм бол 1 секундэд 29.8 км замд болдог гэж. 그러나 지구가 Нэг өнгөрлөө 29.1 секунд өнгөрцөн байгаа. 지구가 태양의 주위를 한 바퀴 도는 것은 1년이라는 거 분명히 아시잖아요. 그죠? Тэгээд бид нар бол зүгээр л нэг таймер мэддэг тий. Дэлхий гингот нарыг нэг жил нэг тойрдог тэр нэг жил гэж хэлтгээ гэж болоо. 그러면 한 바퀴 돌면 우리는 한 살 먹었다고 하잖아요. 한 살. Тэгэнгүүтээ бид нар юу гэдэг гэхээр дэлхий нарыг нэг тойроод нэг жил өнгөрөнгөт нь бид нар биеийг бас нэмэгдчихлээ гэж байна тий. 근데 지구가 얼마나 빨리 가느냐면 1초에 30km를 가고 있다는 겁니다. Тэгэл яг ингээд нарийн тооцоолоод үзэх юм бол 1 секундэд дэлхий 30 км яваад байна. 참 우리 세월도 참 굉장히 빨리 지나가고 있다는 걸 느끼고 있지 않습니까? Энэгээр та бодох юм бол таны амьдрал гэсэндээ маш хурдтай ингээд явж байгааг мэдэх хэрэгтэй. 뭐 그저께가 벌써 어린 시절이었던 것 같은데 벌써 50대, 60대 막 이렇게 먹어가고 있잖아요. Та ингээд бодох юм бол зарим тохиолдолд саяхан л ингээд өчтөрхөн залуухан байсан юм шиг тий. Саяхан л ээжийнхээ хажууд ингээд заримтлаад гүйжсэн юм шиг ингэж бодогдож байна. 근데 가는 세월을 막을 수가 있습니까? Тэгвэл одоо ингээд тийм 1 секундэд 30 км гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ те? Одоо хинтээ аймгаар 10 секундэд очиж байна шүү дээ. Тэгэхээр чи ингээд бодох юм бол маш хурдтай. Тэгмэл энэ явж байгаа цаг хугацааг бид нэр одоо хаах боломжтой зогсоо. Бэж гэх бол. 사람이 나이 먹는 것을 우리가 막을 수가 없습니다. Хүн явж байгаа хурдыг цаг хугацааг хүний өтөлж байгаа насыг бид нэр зогсоох боломж байхгүй. 단지 우리는 그 세월을 잘 믿는 일 하는 데다가 쓰는 것이 세월을 아끼는 생활입니다. Гэтэ харин тэгвэл бид нэр тэр цаг хугацааг яаж болох вэ? Зогсоож чадахгүй ч гэсэндээ тэр цаг хугацааг бид нэр ухаалгаар ашиглах боломжтой. 네, 부지런히 복음 전하고 또 한 생명 한 생명을 살려내는 일을 하는 것이
가치 있는 삶입니다. Тэгээд бид нэр тэ маш юугаар идэвхтэйгээр сайн мэдээ тарааж тэ танд өгөгдсөн байгаа энэ жижигхэн энэ богино хугацааг яах вэ гэхээр хийх ёстой зүйлүүдээ эзний өмнө яг бүтэн хийх ёстой цагт нь хийгээд явах нь ухаалаг зарцуулалт болдог. 뭐 성경에도 나와 있지만은 이제 한 80년 정도 살면은 이제 하나님 앞에 갈 때가 가까워졌다는 것을 깨닫고 있는 것입니다. За тэгээд эндээ сая Библиэлд хэлсэн тийм ээ. За та нэг 80 орчим жил амьдарчих юм бол юу гэж бодох вэ? За одоо би эзэн дээр ойртохын хаалганы мэрэгчлээ дээ гэдэг ингэ бодож болно. 요즘은 뭐 의학이 발달하고 또 뭐 좋은 음식들을 많이 먹고 그래서 그런지 뭐 수명이 많이 길어졌어요. Тэгээ яг сүүлийн үед болохоор ч нөгөө нэг тэг цаг хугацаа өөр болоод хүмүүсийн наснууд нь залуужаад байна гэснээр дундаж наслалт нь дахиад жоохон нэмэгдэжээ тийм ээ. 한국 사람만 보더라도 지금 통계청에서 보면 평균 수명이 여자들이 84세입니다. 남자들은 얼마예요, 교수님? 남자는 82세인가 하여튼 자세히 모르겠는데요. 하여튼 80세가 넘어요, 하여튼. Одоо нэг солонгосын манай Монголд ч гэсэн байдаг тийм нэг тийм статистик мэдээ байдаг тийм ээ. Тэрнээс харах юм бол солонгосын одоо дундаж наслалт солонгосын насны дундаж наслалт гэж харсан чинь эмэгтэйчүүд нь дундаж наслалт нь 84 насаар гинэ. 근데 그건 뭐 болохоор 82 настай. 평균 수명이고 실제로 우리가 이 주변에서 보면은 80살 넘어서 아직도 건강하고 한국에 지금 100살 넘은 사람이 거진 10,000명에 육박합니다. 한국 사람들이 100살 넘게 산 사람이 거진 10,000명 가까이 된다고요. Одоо юу яач нэг нэ яг дундаж наслалт гэдэг чинь ерөөдөө насны дундаж гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд нь дундаж нь 84, эрэгтэй нь 82 болсон. Тэгэхээр манайх чинь 60 болонготой за одоо амьдрал юу илээгээд том яриад иж болцсон юм тий. Тэгэнгүүтээ одоо солонгост болохоор чинь бүр 100 наст авсан хүмүүс л 10,000-аас илүү байдаг гэж. 뭐 특별한 질병이 없다면은 보통 한국 사람들은 90살 넘도록 살고 있어요, 지금. Ихэвчлэн ер нь бол энгийн дээр хүмүүс яж ингэм чинь 90 бол ингээ хөргөж ийн гэж байхгүй 90 наслалт. 그런데 아무리 90살, 100살을 살아도 결국은 우리가 세상을 언젠가는 떠나게 됩니다. Гэтэ хүн хичнээн 90 насллаа юу 100 насллаа юу те тэгээд яаж гэсэн ч болно маргашгүй нэг үнэн нь тэр амьдрал дуусны тийм ээ. 그 우리의 그 일생이 결국은 아주 신속하게 지나간다는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний те одоо энэ амьдралыг энэ цаг хугацаа тэр хэмжээгээр маш хурдтай явж байгаа гэдгийг ингээ хэлэх гээд байгаа болно. 우리 범죄한 인간은 땀을 흘려야만이 먹고 살고 되어 있기 때문에 계속해서 사는 날 동안 고난이 계속되고 환난이 많다는 것입니다. За бид нэр тий одоо хүн төрлөختийн ясвалгийн үлдэхт нь хэлсэн тий чи газрын үр шорооноос хөлсөө урсган байж яг хөдөлмөрлөж олох юм олж иднэ гэж хэлсэн. 우리 인간이 죽음이 왜 왔습니까? Тэгвэл үхэл гэдэг зүйл яагаад ирсэн бэлээ дэлхийд ир? 죽음은 바로 죄의 결과로 죽음이 온 것입니다. Гим гэдэг зүйлээс болоод энэ дэлхийд үхэл орж ирсэн гэж хэлсэн тийм. 그래서 죽음의 결과로 죄가 오고 죄의 결과로 죽음이 왔고 또 세상 사는 동안에도 죄로 인해서 많은 고통과 고난을 당한다는 것입니다. Тэгээ одоо энэ гарах юм бол яаж гэхээр хүн гимээс болоод үхэл орж ирсэн. Тэгээ бас ясгэлээрээ дахиад ямар нэгэн зовлонгууд нь орж ирсэн тийм. 그 에레미야 애가 3장 33절에 보면은 사람이 고생하면서 근심하게 되는 것은 근본적으로 하나님의 본심이 아니라고 그랬습니다. За гашуудлын номны 3-ын 30-ыг харах юм бол тэрэн дээрс байж хүн зовлон бай зовж ингэх нь бурхнаас болоогүй гэж. 한번 찾아서 한번 읽어보겠습니다. 그래서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시로다 했습니다. 3장 30절 맞나요, 무슨? 3장 33절. 33절. 이 가쇼들 30, 33 юм биш үү? За. Тийм.
хэнийг ч зовоож энэл гэхийг үл хөсгөгч нь тэр билээ гэсэн. 아멘. 고생하게 된 것이 결국은 인간의 범죄의 결과로 온 것이라는 것입니다. Тэгээ хүн өөрөө зовж байна гэдэг юм бол тэр ер нь хүний зовлон гэдэг зүйл юунаас ирж болохоор тухайн хүний гимээс нь болж ирсэн гэсэн. 창세기 3장 18절에 보면은 아담이 범죄한 결과로 땅이 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이고 또 얼굴에 땀을 흘려야 식물을 먹고 필경은 흙으로 돌아갈 것이다. 이렇게 말했습니다. За тэгээ Эхлэл номны 3:18 дээр харах юм л үүсгэл хэрэг хүн Адам хийсэн үйлдэлээс болоод юу гэсэн гэхээр газар дээр өргөс сангуу ургасан гэсэн. Тэгээд бас хээрийн өвс ногооч гэсэндээ идэх болно гэж хэлсэн. Тэгээд бөс яах гэхээр Бурхныхаа хөлсийг туслуулан байж хоол олж иднэ гэж хэлсэн. 창세기 3장 18절 19절입니다. Эхлэл номны 3:18, 19 дээр байгаа. Энэ агуулга. 네, 그다음에 2절 3절 한번 보겠습니다. 14장 2절. 14ийн Иоанн номны 14-ийн 2, 3-ыг үзэх гэж байна. 네, 그 발생함이 꽃과 같아서 쇠하여지고 그림자같이 신속하여서 머물지 아니하거늘 이와 같은 자를 주께서 눈을 들어 살피시나이까 나를 주의 앞으로 이끌어서 신문하시나이까 그랬습니다. За энэ дээр үсгэлээр соёолоод хатаж хорчидаг цэцэг мэт үлдэж хоцордоггүй сүүдэр мэт та ийм нэгэн дээр мэлмигээ тогтоох уу та намайг шүүлт рүү хамт авч явах уу гэсэн. 인생은 이 꽃과 같아서 곧 쇠하여지고 그림자같이 신속히 지나간다는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол үгсэн бэ. Хүний амьдрал гэдэг нь цэцэгтэй адилхан буюу цэцэг нь соёолоод буцаагаад хорчоогоо хатдагтай адилхан гэж хэлсэн. 베드로전서 1장 24절입니다. 베드로전서 1장 24절. Нэгдүгээр Петр 1:24-ыг харах юм бол 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 25절 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 했으니 너에게 전한 복음이 곧 이르니라. 24-25 гэж байгаа шүү дээ. Учир нь бүх мах бод бол боос өвс мэт бөгөөд бүхэл алтарн өвс ногооны цэцэг мэт өвс хатдаг цэцэг ганддаг харин эзний үг мөнхөд оршноо. Энэ нь та нарт тунхаглагдсан үг юм аа мөн үү? 아멘. 네, 이 꽃은 보통 한 열흘밖에 못 간다고 못 갑니다. 꽃요? 꽃. 네. 꽃은 열흘밖에 못 간다고요, 목사님? 네, 우리나라 말에 그 한문에 보면 화무 11호이나 아. 그런 말이 있어요. 화무 11호. 그 말은 꽃은 이- 열흘 동안 이렇게 핀다 그런 뜻이에요. Энэ зүйрлэлийн үг гэдэг гинэ цэцэг дэлгэрэх нь 10 өдрийн настай гэсэн тийм зүйрлэл үг гэдэг. цэцэг дэлгэрэх нь 10 өдрийн настай буюу дорно унаа гэсэн. 그와 같이 우리 인생은 꽃이나 풀과 같이 아무런 가치가 없는데 하나님께서 인생을 살피시고 엄하게 다루는지 알 수 없다는 것입니다. Тэгэхээр тийм шиг ийм одоо тэг хүний амьдрал нь ямар нэгэн тоолох юм нэг ч удах олон биш. Харин бурхан энэ дунд үнцэн гэдэг зүйлийг одоо цуулгаж өгөхгүй гэдэг ярьж. 이게 욥이 이렇게 이 말을 한 것은 뭐 불신앙적으로 한 말이 아니라 하나님의 뜻을 알고자 해서 한 말입니다. За энэ яв ингэж хэлсэн нь болохоор тэрээр бурхны хүслийг мэдэхгүй учраас ч юм уу те эсвэл итгэлгүй учраас ингэж хэлж байгаа юм биш. Харин энэ дунд ч гэсэндэ бурхны хүслийг мэдлэмсэн гэсэн юм оролдлогоо хэлж байгаа юм. 근데 우리 인간도 꽃과 같이 피었다가 조금 있으면 다 이제 지고 풀과 같이 자라났다가 다 사그러지는데 왜 그런 인생을 이렇게 엄하게 다룹니까? 그런 뜻이죠. Тэгээ ингэж хэлэхээр төрхөн зур байжгаад өнгөрөх энэ хүнийг те одоо соёолоод буцаад хатчих юм цэцэг шиг ийм хүний энэ байдлуудыг та нэмж ингээд нэг даралдаг нь юуны одоо шалтгаан юм болоо гэж асууж. 그다음에 4절 말씀 봅니다. Яг л дөрөвдүгээр агуулгаар осч. 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼 수 있으리까 하나도 없나이다 그랬습니다.
За энэ дээр дөрөв нүс гэхээр хэн бузраас цэврийг бий болгож чадах вэ? Хэн ч үгүй гэсэн. 아멘. 인생은 누구나 하나님 앞에 깨끗하지 못하며 욥도 하나님 앞에 부족하다는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол хүний амьдрал хинч байсан гэсэн эзний өмнө тэ цэвэр би зөв гэж хэлэх ингээд боломж байхгүй тэ яв гэж хэлээд зогсохгүй яв би ч бас гэж хэлж байгаа. 예, 사람은 다 하나님 앞에 다 죄인입니다. Яг тэгэхээр эзний өмнө юу гэсэн бэлээ? Бүх хүмүүс гинтэй гэж хэлсэн. 이 사람은 지극히 거룩하신 하나님 앞에 아무것도 내놓을 수 없는 존재라는 것입니다. Тэгэхээр тэр туйлын хариу тий төсөвчтэй бүтээгч бурхны өмнө хин ч ингээд гарч ирээд нүрээ өргөх боломжгүй. 사람은 날 때부터 이 악한 자라고 그랬습니다. Тэгээ юу гэсэн бэлээ Библиэлд хүн төрхөөсөө угаасаа бузар муу төрдөг гэж байна. 왜냐하면은 그 아담의 그 범죄가 모든 인류에게 다 유전되기 때문입니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр Библиэлд байдаг тий Адамаас болоод дэлхийд орж ирсэн гин тий бүх хүн төрлөخت нь угаасаа ингээд дамжигдаад явж. 그래서 사람은 누구나 다 태어날 때부터 원죄가 있습니다. Тэгэхээр хүн ямар ч хүн байсан гэсэн тий тэр хүн угаасаа хүн л учраас тодорхой хэмжээний тий бүр гэмт үйлдэл гэмт сэтлүүд нь өөрт нь байж идэг. 그래서 우리가 거듭나야만 근본적으로 변화돼서 하나님이 요구하시는 의를 이루어 드릴 수가 있습니다. Тийм учраас бид нар яах ёстой гэхээр эзнэр дахин төрж байж тий эзний тэр одоо тусгай нэгүүлслийн дотор тэрийг ойлгож ээж хүн яд гэхээр дахин төрж эзний шинэ хүн болдог. 다윗은 시편 51편 5절에 보면은 내가 죄악 중에 출생했고 모친이 죄 중에 나를 잉태했다고 그랬습니다. За дуулал 51-ийн 5-ыг харах юм бол энэ дэр юу гэхээр хин Давид хан өөрөө хэлсэн. За юу ч хэлсэн гэхээр харагтун хилэнц дунд би төрж нүгэл дотор ээж маань намайг олж тээсэн штэ гэж хэлсэн. 예, 누구나 다 사람으로 이렇게 죄인으로 태어났다는 것입니다. Энэ болохоор хүн болгон тэ төрхөөс ахуулаад гэмтэн гэдэг хэлж байна. 그 죄를 사함받을 수 있는 길은 오직 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 믿는 것밖에 없습니다. Гэхдээ тийм хүмүүстэй уучлал гэдэг зүйл рүү ирэхэд юу хэрэгтэй вэ? Зөвхөн Христийн цусны гавьяа хэрэгтэй гэсэн. 예수님의 십자가의 피가 우리 모든 죄를 다 사해 줄 수 있기 때문입니다. Тэг Христийн цус бидний бүх асуудал, бүх гэмийн асуудлуудыг угааж тэг хэрэгсэхгүй болгож чадна. 아멘. 예수님을 믿어야만 죄를 사함받는 것이지 믿지 않는 사람은 절대로 죄를 사함받을 수가 없습니다. Тэг юу гэдэг лээ? Энэ Христийн цус хэн үн цэнэ үзүүлж тэг хэнийг ингэж одоо уучлал руу хэнийг цэвэршүүлэлт рүү аваачихгүй гэхээр тэр цусны үн цэн болон тэрэнд итгэж чадсан хүнд л одоо энэ үйлчлдэг гэсэн. 우리가 구원받고 천국 가는 것은 예수님이 내 죄를 씻겨주기 위해서 십자가에 피 흘렸다는 것을 믿어야만 죄 사함 받고 천국에 갈 수 있는 것입니다. Тэг бид нар тэ авралыг аваад тэ эзний өмнө ирэх энэ боломж нь хаана олдож байгаа вэ гэхээр эзний өгч тэр нэгүүлсэл бидний дээр тэ бидний дээр ирсэн учраас ингэ олдож байгаа. 그다음에 5절 말씀 보겠습니다. Найдлаас нь 5 дугаар эшлэл рүү явъя. 그날을 정하셨고 그 달수도 주께 있으므로 그 제한을 정하여 넘어가지 못하게 하였사온즉 그랬습니다. За тэгээд 5 дээр гэсэн тэ түүний өдрүүд тодорхой. Саруудын тоогч та мэдтгээ. Та түүнд давж үл чадах хязгааруудыг тогтоосоо. 여기 보면은 사람이 태어나기 전에 벌써 하나님이 사람의 연수를 정해놨다는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол хэлсэн тэр хүн төрхөөс нь өмнө эзэн бурхан тэр хүний амьдрах өдрүүдийг тогтооцсон гэсэн. 그러니까 사람이 태어나기 전부터 하나님께서 얼마 동안 살다가 오게 될 것이라는 걸 다 정해놨다는 거예요. Тэгэхээр энэ үс хөтлөөр хүн төрхөөс нь ч өмнө дэлхээс нь ч өмнө
эзэн тэр хүн рүү хандсан төлөвлөгөө аль хэдийн бэлэн болцсон. Тэ бүх юм тогтоогдсон байдаг гэж хэлж байна. 만약에 사람이 사는 모습을 보고 어떤 사람은 착하게 살으니까 그래 넌 좀 오래 살아라. 너 오래 살게 했고 어떤 사람은 아주 악하고 못된 짓 하니까 넌 빨리 데려가야 됐다. 이렇게 데려가는 게 아니라는 겁니다. Тэг хүмүүс бол дорхноо өөрийнхөө дүгнчих гэдэг тэ чи сайн хүн юм чинь тэ жоохон удаан байчихсан. Бараг тийж энэ сайнууд нь яагаад төрөлөө явчихдаг юм бэ? Муу юмуд нь яагаад явддаг юм бэ гэдэг шиг тэ. Бид нар бол өөрийнхөө санаагаар бол тэгчих гээд байна. Мөн муунуудын төрөлөө явуулчмаар санагдав. 근데 우리도 벌써 태어나기 전부터 하나님께서 우리가 얼마 동안 세상에 살다가 갈 것인가를 다 정해놨을 겁니다. Гэхдээ тийм биш. Эзэн бурхны хүн болгоноор хандсан төлөвлөгөө өгж байгаа. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ яг тэр төлөвлөгөөний дотор угаасаа өөрсдөө орцсон л явж. 그러나 우리는 얼마 동안 살지 알 수는 없습니다. Тэгээ бидний тэ одоо хэр удаан амьдрахыг мэдэхгүй бид нар. 만약에 내가 얼마 동안 살 것인가 알고 있다면은 아마 세상을 잘 살 수 있을까요? Тэгээ хэрвээ юу гэдэг те эзэн бурхан ханаас нь за чи тэдэн жил амьдрын шүү. За чи тэдэн цаг тэдэн өнгөрөн шүү гэдэг бид нар хүн болоход хэлээд өгвөл хүн яах вэ? 아마 세상을 잘 못 살 겁니다. Хүн одоо өдөр нойрч туссан бод сэтгэлээр өнөд амьдрч чадахгүй. 우리는 단지 하나님께서 우리를 부르시는 그날까지 부지런히 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 사명에 충성해야 되는 것입니다. Гэтэ бид нар болон харин яах ёстой вэ? Энэ дэлхийд бол яаж амьдрах вэ? Эзний тогтоосон өдөр байгааг мэдчихлээ. Тэгвэл тэр тогтоосон тэр эзэн дуудах те эзний өвөрлөө очих, эзэн дээр очиж сайн байна гэж цаашаалтах тэр өдөр байгаа учраас тэр өдөр бид нар яг тэр гоё цаашаалтаагаар очиход бол өдөр болгон итгэмжтэйгээр амьдрах нь л чухал. 이게 자기가 해야 될 일은 자기가 해야 되고 남에게 맡기면 안 됩니다. Танд таалагдсан ажлыг та л өөрөө хийх ёстой. Тэрээс биш зутааж өгөөд өөр хүн рүү өгөөд инеж байхгүй. 또 오늘에 해야 될 일은 오늘 해야지 미루면 안 됩니다. Тэгээ бас хүнд яадаг гэхээр товтогцсон цаг хугацаа гэж байна. Өнөөдрийн ямиг өнөөдөрт нь л хийдэг байх хэрэгтэй. Хоош нь эргээ дараа гэдэг юм дээр та ингээд одоо дараа гэдэг юм хурлагдаж болохгүй. 사도행전 8장에 보면은 그 빌립이라는 집사가 있는데 성령께서 빌립에게 광야로 가라고 이렇게 감동을 주셨습니다. Үйлс номны 8 дугаар бүлгийг харахад Филиппийн талаар гардаг. Тэгээ Филиппийг яасан гэхээр ариун сүнс чи цөл рүү яваарай гэж хэлсэн. 그때 빌립은 그 성령의 감동을 받고 즉시 광야로 나갔습니다. Тэгээ Филипп яасан гэхээр тэр ариун сүнсний тэ одоо өөрт нь хэлж байгаа мессежийг авангуудаа шууд юу цөл рүү явсан. 그때 누구를 만납니까? Тэгж жагаад тэгээ явсан чинь Филипп хинтээ уулзсан байдаг лээ. 바로 에디오피아 여왕의 그 국고를 맡은 넷이 간다게를 만납니다. Тэгээ тэр яасан гэхээр тийш нь явснараа Этиопийн амбантай уулздаг тийм ээ. 그래서 그 넷이에게 복음을 전해서 그가 예수님을 믿고 세례를 받고 자기 나라에 돌아가서 복음을 전하게 되는 겁니다. Тэр Этиопийн амбан тайвантай уулзснараа тэр амбан Филипп тэр Этиопийн амбан тайванд сайн мэдээ тараасан тэр хүнээр дамжуулаад тэр газарт нь тэ Этиопт нь буюу тэр газар сайн мэдээг орсон. 네, 이 말씀은 사도행전 8장 26절에서 40절까지 있는 내용입니다. Энэ болохоор Үйлс номны 8 дугаар бүлгийн 26-аас хойш нь харах юм бол 40 дугаар бүлгээр гарч байгаа. 그러니까 성령께서 빌립에게 그 광야로 가라 할 때 즉시 순종해서 갔기 때문에 그 내시를 만나게 된 것이지 다음에 가야 됐다고 미루었더라면은 만날 수가 없는 겁니다. Тэгээ хэрвээ Филиппийг яв гэхэд нь явахгүйгээр тий за дараа болохыг инглитэй тэглээ гэдэг ах юм бол яах вэ бэ? Этиопийн амбанд уулзах боломжгүй байсан баг. 성령의 감동이 왔을 때는 즉시 순종해야 되는 것입니다. Бидний тэгэхээр яах вэ? Ариун сүнсээр тий ямар нэгэн байдлаараа танд хэлэх юм уу тий хөдөлгөлт ирэх үед бид нэр шууд хойшлуулах байх хэрэгтэй. 자, 인간의 그 정해놓은 그 시간을 이 사람이 연장할 수가 없습니다. За тэгэхээр тэр ямар нэгэн байдлаараа ийм тогтоогдсон цаг хугацаанууд гэж байна. Бүхэн цаг хугацаатай гэж. Тэгэхээр тэр цаг хугацааг би дураараа өөрчлөнө гэж байхгүй. 그러니까 인간의 수명을 사람이 연장할 수 없다는 거예요.
Тэр яг тэрнтэй адилхан тийм одоо хайртай хүмүүсийг ч гэсэн бид нар явуулмааргүй байдаг. Гэхдээ тогтоогдсон цаг л бол тогтоогдсон цаг. Бид нар 하나님이 хүний 하나님이 언제까지 살다가 오라고 딱 정해놓은 그 시간을 사람이 조금 더 살게 해달라든가 아니면 조금 더 빨리 가게 해달라 이렇게 그것을 바꿀 수가 없습니다. бид нар те дураараа тий одоо яг те жоохон амьдралд өгөөч гэдэг ч юм залбираад юм те. Эсвэл ингээд байх нь юу вэ? Яг үндэ өрөөсгөлч. Ямаач чи. 근데 그 히스기야 왕은 그 병 들었을 때에 하나님 앞에 간절히 기도하니까 15년을 더 연장받았다고 그랬습니다. Гэтэ тэр юм дээр гарах юм бол Хизекияны талаар бас байдаг те. Хизекия яасан бэлээ? Нөгөө нэг залбирдаг те. Залбираад эзнэр одоо залбирсан чинь 15 жилийг эзнээс ингэ нэмж өгсөн гэж хэлсэн. 이게 이제 열왕기야 20장에 기록되어 있죠. Энэ л нэгдүгээр хаад номны 20 дугаар бүлэг дээр аж 열왕기야 20장 잠깐 보겠습니다. 네, 열왕기야 20장에 이제 그 히스기야 왕이 병에 들었다가 하나님 앞에 간절히 기도함으로 15년을 연장받은 그 기사가 나와 있습니다. за тэгэхээр харах юм бол тэр Хизекия залбираад нэгдүгээр хаадын 20 дугаар бүлгийг харах бол Хизекия залбираад эзнээс он жилийн уртасгасан талаар гарч. 그러면 우리도 그러면 하나님 앞에 기도하면 더 연장받을 수 있는 거 아니냐 이런 생각을 할 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр Хоёрдугаар хаад байна. Хоёрдугаар хаад. Хоёрдугаар. 열한 기하 юм гэсэн юм. 네, 네, 열왕기하. Тэгээ хоёрдугаар хаад чинь хоёрдугаар. Тэгвэл бид нар яах ёстой вэ гэхээр залбирах дээр тэгвэл ингэж болдгийг нэ гэж бодох бас бодож болно тийм. 근데 히스기야가 병들었다가 하나님 앞에 기도해서 15년 연장받은 것은 하나님께서 히스기야가 기도해서 연장받도록 그렇게 예정해 놓으신 것입니다. Гэтэ энэ дээр харах юм бол бурхан анханаас нь юу гэдэг за чиний бас чинь жишээлбэл 50 шүү гэж нэгдсэн байсан чинь эцэг залбирг утна. Зугуулсан 50 гэж тогтооцсон болт чинь за 12 нэмээ та гэдэг ингэсэн ерөөс биш гэсэн. 벌써 Угаасаа ч 15 байсан. За 50 настанд нь тийм одоо Хизекия өвдөнгөт бурхан за энэ хүн энэ үедээ өвдөн энэ үедээ надад энэ залбирт нь би 15 нэмж өгнө гэдэг тогтооцсон байсан гэсэн. 이것은 하나님께서 벌써 창세 전에 히스기야 왕이 기도하면은 15년을 연장시켜 주기로 예정을 해놓은 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Хизекиягийн тэр өвчлийг тэр үеийг бүгдийг бурхан тогтоосон байсан гэсэн. 만약에 히스기야가 기도할 때마다 15년씩을 더 연장시켜 줬다고 하면은 계속 그 뒤로도 죽으려고 하면 기도하고 죽으려고 기도하면은 지금까지 살아 있어야 됩니다. 그러나 그게 아닙니다. Тэр магадгүй хэрвээ одоо бид нар ингэж хэрвээ залбирсан Хизекия залбирчсэн залбираад 15 жилийн авцсан. Дараа нь дахиад ингэ өвдөх болсон чинь за түрүүшгэл залбирчий гэд дахиад залбирсан чинь бурхан би чам түр 15 өгөөстэй дахиад за яа дахиад 15 өгчий. Дахиад нөгөө 15 жилийн дасаа дахиад залбирсан чинь дахиад за яа 15 өгчий гэд ингээд өгөөд гисэн бол яах вэ чинь. Одоо ч гэсэн нөгөө Хизекия амьдарч байгаа юм биш үү те тийм утгагүй юм гэж байхгүй. 만약에 기도할 때마다 우리 수명을 연장시켜 준다고 한다면은 죽으려고 하면 또 하나님 좀 더 연장시켜 주시면 또 연장되고 또 죽으려고 하면 또 연장 그렇게 될 수는 없고 벌써 창세전부터 하나님은 히스기야 왕은 기도함으로 15년을 연장할 수 있도록 그렇게 예정해 놓은 것입니다. Тэгэхээр харин бид нар ч гэсэндээ ер нь тэгж бодоо. Хизекияг ингээд одоо бурхан минь та Хизекияг залбирахт нь 15 жил өгсөн юм шиг өгсөн юм чинь тэр хүн ч гэсэн өгчөөч гэдэг ч юм уу. Бид нэр дураар та энд өгсөн чинь энд бас өгчөөч гэдэг ингээд байж болохгүй гэсэн. Харин яагаад тэгэхээр тэр Хизекиягийн хувьд болохоор аль хэдийн тэр залбирлан ч гэсэндээ тэр одоо 15 жил нэмэгдэх хэрэгтэй байсан нь ч гэсэндээ аль хэдийн тогтоогдсон байсан гэсэн. 사람이 세상에서 영원히 죽지 않고 살 사람은 없습니다. Энэ дэлхий дээр юу лээ мөнхөд ингээ амьдраа тийм ингээ байгаад байх хүн гэж байхгүй. 근데 그 꼭 오래 사는 것만 복이 아니더라고요.
Тэгээ бас нөгөө талаар харах юм бол тий удаан амьдран гэдэг чинь бас ерөөлөө үгүй л тий бас тэр бас өрөөсгөл ойлголт. 만약에 계속 오래 산다고 한번 생각을 해보세요. 식물 인간으로? 예? 우리가 아니, 계속 오래 산다고 생각을 해보시라고요. хэрвээ та нар одоо ингэж бодож болно. За хэрвээ одоо та тий би нэг баян амьдраад ингэ бодоо. 그렇게 되면은 아주 불행한 일들을 많이 보게 됩니다. Тэгэх юм бол яах вэ? Үнэхээр ингээд тий тайван байж чадхааргүй олон зүйлийг харж магадгүй. 만약에 우리가 계속 오래 삶으로 인해서 자식이 먼저 죽고 손자가 먼저 죽는다고 생각해 보세요. Одоо тэгээд юу гэдэг жишээлх юм бол юм байж болно тий. Баян одоо юу өөхгүй амьдрангээ бодох юм бол тий тэгвэл яах юм миний үр удам гэсэн тэгнэ гэж байхгүй учраас надаас зүрлээд нэг үр өгөхөд тий ачцээ ингээд өнгөрөхийг харна гэж юу. Тэр бол сайхан биш тий. 그게 복이겠습니까? Тэр ерөөл гэж бодож байна. Удаан тэгээд тэгсчсэн удаан амьдрах нэг нь амьдрах нь. 또 만약에 몸이 아픈 상태에서 아무것도 못하면서 뭐 100살, 200살 산다고 생각해 보세요. 그거 얼마나 고통이고 저주겠습니까? Тэгээд магадгүй эсвэл тэр зүгээр нэг биеийн сайн биш өвдсөн тийм чигээрээ тэгээ байгаад ингээ одоо хэдэн 100 жил 200 жил байгаад байвал 우리가 짧게 살더라도 가장 보람 있고 가치 있는 삶을 살아야 된다는 것입니다. тэгэхээр бид нэр энэ хувьд тийм богиноч бай ямар ч бай танд өгөгдсөн цаг хугацаанд та хамгийн үр дүнтэйгээр тэгээ хамгийн ингээд гал гарсан ингэж амьдрах нь л ерөөл. 예수님은 세상에서 33년을 사셨지만은 그 누구보다도 가장 가치 있는 일을 다 가셨습니다. Эзэн Есүсийг гэдлээ бодож үзэх юм бол 33 жил амьдарч тийм. Гэтэ тэр яасан бэ? Тэр амьдрах хугацаанд эзнээс тогтоогдсон тэр үүргүүдийг бүгдийг биелүүлсэн. 우리 택한 백성들을 구원하기 위해서 십자가에 피 흘려 죽으심으로 구속을 완성하셨습니다. Тэрээр тэгээд сонгогдсон иргэдийнхээ сонгогдсон эзний ард түмнүүдийн төлөөх тэгээд авралын үйлсүүдийг гүйцэлдүүлэхийг бүрэн гүйцэтгэв. 짧은 삶을 살더라도 하나님 보시기에 가장 가치 있게 살다 가는 것이 복인 줄을 믿으시기 바랍니다. Тэгээд бид нарт ямар ч байсан богино насалсан ч бай тэгээд тогтоогдсон тэр насандаа эзнээс өгөхдөө таныг одоо төрүүлэхэд төлөвлөсөн тэр бүх зүйлүүдийг та хийгээд явах нь хамгийн ерөөл гэдгийг санах. 또 하나님께서 건강하게 오래 살게 해주신다면은 그동안에 또 부지런히 하나님의 일을 많이 할 수 있으니까 그것도 역시 복이라고 볼 수 있습니다. За бас нөгөө талаар харах юм бол та эрүүл байдлаар эзний ажлыг хийх ийм хүч чадалтай нэрэ байна гэх юм бол түүнд ч үнэхээр талархах хэрэгтэй зүйл байна. 그렇지만은 하나님께서 우리를 정해놓은 기간까지만 살다 간다는 것을 분명히 알아야 됩니다. Харин яах вэ гэхээр одоо эзэн бид нарыг тогтоосон цаг байгаа гэдгийг бид нэр заавал хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 네, 그다음에 6절 보겠습니다. 14장 6절. За идлээ цааш 4 6 дугаар эшлэлээр орох чинь. 네, 그에게서 눈을 돌이켜 그로 쉬게 하사 품꾼같이 그날을 마치게 하옵소서 그랬습니다. За 6 дээр гэсэн. Та түүнийг амраахаар харцаа түүнээс эргүүлээч. Хөлсний хүн мэт өдрүүдээ тэр гүцээг байна. 네, 그에게서 눈을 돌이켜 달라는 말은 욥이 자기에게서 하나님의 눈을 돌이켜서 좀 징계를 그쳐달라는 것입니다. За энэ дээр та түүнийг амраахаар өөрийг нь хэлж байгаа гэсэн. Тэгээд харцаа түүнээс түр эргүүлээч гэдэг нь болохоор зэсгэн хугацаанд ч гэсэндээ би нэг шаналлгүй байх юм туслаач гэсэн. 근데 욥은 이렇게 평안히 살다가 죽기를 원했습니다. 근데 Йовын хувьд болохоор ядаж хэсэг амарч байгаа жоох ингээд тайван байж байгаа нүд анчимсан гэсэн хүсэлтээс. 품꾼같이 그날을 마치게 하옵소서 이렇게 한 것처럼 품꾼이 수고하고 그날이 빨리 지나가고 쉬기를 원하는 것처럼 욥도 자기 고난이 빨리 지나가고 쉬기를 원한다는 뜻입니다. За тэнд дээр харах бол чи хөлсний хүн мэт гэж чинь тийм ээ. Хөлсний хүн яадаг вэ? Цаг хугацаанд газ яваасаа хөлсөө аваад явсан гэсэн ийм хүсэлтэй байдаг. Тэгээ Йовын хувьд болохоор яг тэгж бодсон гэсэн. Хөлсний хүн мэт өдрүүдэд тэр гүйцэх юм санаж.
예, 고난이 올 때에는 누구나 다 그 고난이 빨리 지나가기를 원할 것입니다. Тэгээ ямар нэгэн зовлон те ирэх үед хүн яа гэхээр тэр хурдан дуусаасаа гэдэг хүн болго үздэг. 그래서 그 고난이 빨리 지나가서 이제 좀 평안하게 살다가 하기를 원할 것입니다. Тэгээ яа гэхээр тэр ингээ хурдан те газ дуусаад 50 цаг ирж нэг тэр ясан болох юмсан гэж манай хийхэрдэг те. 이제 고난을 당하는 것도 사실은 은혜고 또 평안한 것도 은혜입니다. Тэгээ ерөнхийдөө харах юм бол те энэ амьдралд амьсгалаад те асуудалтай байсан ч асуудалгүй байсан ч гэсэн аль аль ч талдаа эзнээс нэгүсэл байдаг. 평안한 것만 은혜라고 생각하고 고난은 무슨 하나님의 징계다 저주라고 생각하면 안 됩니다. Тэгэхээр бид нэр юу те амар тайван л ерөөл асуудлууд нь бол хараал ингэж бодож болохгүй. 모든 것은 하나님께서 나를 만드시려고 은혜로 주신 줄을 믿어야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр бүх зүйл нь юу гэхээр эзэн таныг одоо бүтээхэд бол босон байгуулахын тулд танд ингэж нэгүсэл болгож өгч байгаа гэж санах хэрэгтэй. 사람이 평안할 때 믿음 지키기가 더 쉽겠습니까? 고난이 올 때 믿음 지키기가 더 쉽겠습니까? За бидний хувьд та нарыг бодоод үзэх юм бол та цаг сайхан байх үед итгэлээ зарах нь амархан байх болов уу? Эсвэл цаг одоо таны хувьд асуудлуудад тулгарсан үедээ та итгэлээ зарах нь амархан болов уу? 어떤 때 더 믿음 지키기가 쉬울 것 같아요? Ямар үед илүү ингээд итгэлээ зарах нь амархан бол? 보통은 평안할 때보다 고난이 올 때 더 하나님을 의지하고 또 간절히 기도하게 돼 있습니다. Тэгээ ер нь бол яг харах юм бол хүмүүстэй илүү амар тайван байх гэхээс илүүгээр асуудалтай байх үедээ эзэн рүү хандаад хашгирах нь илүү одоо илүү сайн байдаг. 그러니까 자기 믿음은 평안할 때보다 고난이 올 때 더 자라날 때라는 것입니다. Тэгэхээр тийм учраас бидний хүмүүсийн итгэлүүд яадаг гэхээр амар тайван байхаас илүүгээр тэгээ асуудал донд илүү ингээд батчиж илүү бөхчиж ингээд өсдөг итгэл нь. 고난이 육체적으로는 고통스럽지만은 오히려 자기 믿음이 자라나서 장차 하나님 앞에 가서 상 받을 수 있는 자격을 기를 수 있는 기간이라는 것입니다. Тэгэхээр эндээс бид нар харахад яах вэ гэхээр яг бие махбодын хувьд бол хурдан дуусч юмсан бушуухан шиг болчоосэй гэж ингэж хүсвэр юм шиг боловч тэгвэл нөгөө утгаар нь хараад үзэх юм бол бидний доторх хүн яадаг гэхээр илүү ингээ өдрөөс өдөрт шинжлэгдэж идэг тэр байдлаар дамжил зүлгүүлж идэг гэсэн. 그러니까 그 고난이 나에게는 사실 영적으로는 매우 유익하다는 것입니다. Тийм учраас сүнслэг байдлаа бодох юм бол танд илүү ашигтай. 그런데 욥과 같은 그런 극심한 고난을 당하고 있을 때 과연 그것을 은혜로 깨닫고 하나님 앞에 감사할 사람이 얼마나 되겠습니까? Гэтэ яг үнэндээ одоо бид нэр ингээ бодлохоор ер нь болчмоор ч юм шиг ингэж бодогдоод явчихдаг. Гэтэл яг Йовын байдлыг харах юм бол Йов шиг тийм хугацаанд тэр нөгөө нэг илж байгаа бүх агуулгууд нь харах юм бол ийм байдал донд яг Йов шиг байдал донд орчоод итгэлээ сахиад болно доо гэдэг талархаад байдаг хүн хэр олон байх вэ? 아마도 보통 사람은 그런 극심한 고난이 올 때 그것을 참지 못하고 거기서 아마 불평하거나 원망하고 또 신앙을 떠날 수가 있습니다. Ер нь бол жирийн хүмүүс яадаг гэхээр тэгээ эмгэгцэн асуудал тулгарх үед шууд тавгүрхээ тухгүй таад хурдан дуусгахыг хүсээд хурдлаасаа гэж хүсээд ямар арга байх вэ бүгдийг хайгаад ингээ эхэлнэ. 그러나 욥은 그런 극심한 인간으로서는 당하기 힘든 그런 극심한 고난을 당하면서도 끝까지 자기의 믿음을 지켰다는 것입니다. Гэтэ Йовын хувьд болохоор хичнээн ингээ хүн болгон сонсохоор сэрцэмээр тийм асуудалтай байсан ч гэсэндээ итгэлээ эцсэрлсэн хүн. 이것이 우리가 정말 욥을 통해서 배워야 될 점이고 참 욥을 존경할 만한 다는 것을 우리가 알게 됩니다. Тэгэхээр бид нар эндээс харахаар юу гэхээр бид нар энийг харахтаа Йовын энэ хандлага, энэ итгэл, энэ төвчээр энэ байдлуудаас нь бид нар суралцах хэрэгтэй. Түүнийг бас хүндлэх хэрэгтэй. 그래서 시편 기자도 고난당한 것이 되게 유익이라고 그렇게 말씀했습니다. Тэгэхээр энэ талаар юу дуулал номд гэсэн байдаг надад зовлонтой байх нь олов юм аа гэж байдаг. 또 빌립보서 1장 29절에도 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라고 그랬습니다.
Филиппосын 1장 29절. 19절. Тэгэхээр бас юун дээр байгаа гэхээр Филиппо 1-ийн 29 дээр харах юм бол тэн дээр юу вэ гэхээр бас байж байгаа. Илүү асуудалтай байх нь тийм илүү намайг одоо батжуулах юм аа гэсэн агуулгаж. 그러니까 고난을 통해서 주신 은혜가 평안할 때 주신 은혜보다 더 가치가 있는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол юу гэж юм гэхээр Христийн төлөө зөвхөн итгээл амар тайвныг хайгаал ингэж явах нь биш. Түүний төлөө бас зовхон ч гэсэн хүмүүс өгөгдсөн шүү гэдэг хэлж өгч. 예를 들어서요, 돈을 벌 때에도 아주 손쉽게 버는 돈하고 힘들게 일해서 고통스럽게 일해서 버는 돈하고 어떤 것이 더 가치 있게 느껴지겠습니까? Та нар ингэ бодоод үзэх юм бол ингэдэг тэг хүнд хөлсөө туслахад алсан мөнгө намттай байдаг лөө. Оо яг гэмот зүгээрээ гэж өгчдөг. За хэрэггүй за яг за баярлаа гэдээ авсан мөнгө нь үзэнтэй авах нь. 당연히 그 힘들게 일해서 번 돈이 더 가치 있게 느껴지겠죠? Мэдээж хэрэг хөлсөө туслуулан байж те өөрийнхөө цай тэр хөдөлмөрөөр олсон хөлс нь илүү амттай байдаг. 아마도 그 돈은 아마 함부로 잘 못 쓸 것입니다. Хэм бол хүн өөрөө яг хөдөлмөрлөд мөнгө олохлоор яадаг дураараа ч бас үрдэггүй байх. 아마 허비하지 않을 것입니다. Тэгээд хамаагүй өн цэнэгүй юмнуудыг зарцуулаад байхгүй. 근데 예를 들어서 길거리를 가다가 돈을 많이 주셨다고 생각해 보세요. Гэтэ хэдүүлээ замд явж байгаад яах вэ? Мөнгө орлоо гэх мэт л тоо. 과연 그 돈은 가치 있게 쓰여질 수 있을까요? Тэгээд тэгвэл бид нар тэгвэл тэр мөнгийг яадаг вүлээ? Үнэгүй олцсон чинь үнэгүй чи юу яад тэгээд хамаагүй өөрчлөлт тийм. 아마 그러지 못할 것입니다. Тэгэхээр бид нар тэхгүй тийм дураараа ингээд маш гамна жинхэнэ ховор байдаг. 그러니까 힘들게 고생해서 번 돈은 정말 조그만 돈을 쓰기도 아깝지만은 그러나 자기가 수고하지 않고 노력하지 않는 데서 생겨난 돈은 그냥 펑펑 쓰는 것입니다. Тэгэхээр бид нарт яг тэр шиг тийм ээ. Яг ингээд зүгээр олдож байгаа юм хөлсөө туслаж миний хүч хөдөлмөр орсон юм хоёр өөр байдаг гэсэн. 그러니까 고난을 통해서 얻은 은혜는 평안할 때 받은 은혜보다 훨씬 더 귀하고 가치가 있다는 거예요. Тэгэхээр бид нэр тийм юутэй зовж олсон зүйлсүүд нь илүү үн цэнтэй санагддаг гэсэн. 여러분들 믿어지십니까? Та тэгээд энэ дэр санал нийлэх үү? 그러니까 참 이 욥기서를 저도 가르치고 또 배우고 있지만은 참 그 욥의 신앙이 얼마나 참 귀한 신앙인가를 새삼 느끼게 됩니다. Тэгээд хэдүүлээ ингээ одоо Яов номоос одоо хоёр үлрэл дамнаад үзэж штэ тий. Тэгээ бид нэр ингээ үзэх тусам энэ пастор өөрөө ч гэсэндээ Яов ингээ заах тусам суралцчихаа гэдэг. Сурах тусам энэ итгэл ямар тийм үн цэнтэй итгэл вэ гэдгийг ойлгож авчихна. 내가 만약에 욥과 같은 그런 고난을 지금 당하고 있다면은 과연 나는 욥과 같은 그런 믿음을 지킬 수 있겠는가 생각해 보지 않겠습니까? Өөрөө ихгүй ямар бодол төрж ин гэхээр би үнэхээр яг нь Яов шиг байгаад Яовын оронд ийм асуудлуудад тулгарсан бол яг надаас ийм Яов шиг ийм хандлагууд гарах болов уу гэдэг ингээ асууж үзсэн үү? Үзээрэй. 아마도 그런 믿음을 지키기가 쉽지 않을 것입니다. Тэгээ магадгүй бид нэр аман дээр бол тийм за болно тэгнэ ингэж магадгүй. Гэтэ яг бодит амьдралд ингээд бас бодоод үзэх хэрэгтэй. 그러니까 욥의 믿음이 그렇게 귀하기 때문에 성경에 기록해 놓고 오늘날 우리에게 교훈을 주고 있는 것입니다. Тэгэхээр тийм гэхдээ харин Яовын энэ үйлдэлтэй Яовын энэ хандлага энд байгаа итгэл нь үнэхээр өвөрмөцтэй сайн итгэмжтэй байсан учраас Библиэлд хүртэл оруулаад тийм Яовыг ингээ бүхэл бүлэг болгоод ингээ оруулаад өгч. Оруулаад зааж өгч. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 6절까지만 하겠습니다. За хэдүүлээ энэ хүртэл ингээ тийм өнөөдөр 6 дугаар уншил хүртэл хийсэн гэсэн үг тийм. 네, 기도하고 마치겠습니다. залбираад дуусгая. 하나님 감사합니다. Эзэн минь танд талархъя. 많은 고난 가운데서도 하나님을 의뢰하고 믿음을 잘 지킨 욥의 귀한 신앙을 우리가 배웠습니다. Эзэн минь асуудлууд дундаа эзэн рүүгээ хандан хашгирч эзэн тал найдвараа тавьсан Яовын талаар бид суралцлаа. 우리도 욥과 같은 믿음을 본받게 주시옵소서.
Эзэн минь Йовд байсан тэр итгэлийг ч гэсэн бид нэр өвлөх болтугай. 또한 이 신앙을 또 모든 사람들에게 가르치는 자가 되게 해 주시옵소서. Мөн эзэн минь энэ нандин итгэлийг бид бусдад дамжуулдаг, заадаг хүмүүсийн хад туслаач. 고난도 하나님께서 은혜로 주신다는 걸 분명히 깨닫게 해 주시옵소서. Эзэн минь асуудал болон зовлон ч гэсэндээ эзэн таны хувьд нэгүүлсэл байдаг гэдгийг бид нэр ойлгоход туслаач. 고난 중에서도 믿음을 잘 지키는 자가 되게 해 주시옵소서. Эзэн минь зовлон донд ч гэсэн бид итгэлээ бат цагтаг хүмүүс байлгаж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘. 수고하셨습니다. 네, 목사님 수고하셨습니다. 네.